waba ushaka kugura cyangwa kugurisha Gurira Line nicyo gisubizo cyawe. Ukeneye telefone, laptop, imyenda igezweho, ibikoresho byo mu rugo, amavuta y'ubwiza cyangwa ibindi nk'intebe, frigo, tapi, okaziyo ndetse n'ibishya. Gurira Line irabigufitiye kandi ku biciro bito. Dusange ku rubuga rwacu ari rwo www.guriraline.com ubundi urebemo icyo ukeneye, cyane ko umukiriya yivuganira n'umucuruzi binyuze muri chat bagaciririkanya. Ikindi kandi Gurira Line yabashyiriyeho uburyo bwo kwinjiza amafaranga igihe washarinze igicuruzwa icyo ari cyo cyose kiri muri Gurira Line ku nshuti zawe cyangwa abandi abari bo bose. Igihe baguze uhabwa komisiyo aho waba uri hose. Umva ko kandi yemwe bacuruzi mufungura amaduka yanyu kuri Gurira Line, mucuruza amasaha 24/7 maze ibyo mucuruza bigere ku bakiriya benshi, ndetse n'igihe iduka ryanyu rifunze shop yanyu ikomeza ikora. Urahinga ukeza ukabura aho ugurishiriza ibyo wejeje, Gurira Line ije kuba igisubizo cyawe. Shyira umusaruro wawe ku isoko ryacu. Gurira Line igufashe kugeza umusaruro wawe ku bakiriya bose mu Rwanda, kandi ibyo byose biba mu gihe gito. Tunga app yacu ya Gurira Line unyuze kuri Apple Store cyangwa Play Store, cyangwa ukaduhamagara kuri 0788982177. Gurira Line, isoko ryawe aho uri hose. Iyo tuvuga ubwiza tuba tuvuga uruhu rwiza rusa neza ruhehereye ruzirimo inkanyari. Igisubizo nta kindi ni isabune nyarwanda ya Every Fresh. Ituma uruhu rwawe ruhora rutoshye, ifite impumuro nziza ya lavender. Every Fresh ni umwimerere nyarwanda kandi yujuje ubuziranenge mpuzamahanga kuko yemewe na RSP na FDA. Iraramba, iri ku giciro cyiza, ikoze mu mavuta y'umwimerere ya coconut atuma uruhu rwawe ruhorana itoto n'ubuhehere. Muyikorerwa n'uruganda Skin Paradise, musanga ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ku bindi bisobanuro hamagara telefone ziri kuri ekara yawe. Every Fresh yibarize mu supermarket yose yo mu Rwanda no mu mabotike. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose, byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com aho bagufitiye uburyo bwo kubona aba subscribers n'aba followers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Kubijyanye n'ibiciroho ni nkaho ari ubuntu, wigira ikibazo, kandi aba followers n'aba subscribers abari abanyabo byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Gutya kibuga mba nkinjiye utaza kwibaraguza ngo kandi ngo urabona ngo sijui namwe bo amuzi ukuri simukuzi. Sasa nimba iyi filime hari n'undi muntu wari wabonye ayikiniramo, kanda kuri buto yanditseho delete, mukanya ni nkubita akantu kakavugiriza ngo tukanda enter. Filime ubu igiye gusobanurwa, ibyari byabaye mbere simbizi. Sky Original. Ebe banyita Gaheza, banyita Simba, Batman winaha. Umusore ushoboye ibi bintu Kigali kurusha abandi bakuna. Tugiye kureba filime. Iyi filime umurara wa Inzani yambwiye ati Simba ngiye kugwa filime y'umwaka, nusanga iyi filime ari mbi ntibazanterekere. Kandi koko nanjye naje gusoma ibyayo nsanga iyi filime ntago isanzwe. Ngiye kuvuga urujambo rwaho munjya mwikoreshereza ndi kumwe n'abahungu turi mu mico itari myiza. Okay yo. Uri kumva biri kuza ariko sound biri gukunda. Fight or Fright
rwana cyangwa se ujye mu ndege ugende bagusubiza inyuma amasaha 12 dutangire za Singapore mbere yuko tubona filime ibyora nsomye ibiki ntazababeshya kandi atari ko nteye dutangiye amasaha 12 hakuno hari umuraro uri hano ari kumva ikiririmbo bita Lollipop Skigari we rabwanuka nimba baye ikido. Good morning, Mr. Hunter. Karamutse Mr. Hunter. Have a nice day. Umunsi mwiza. Fuck you nimba bisobanura iki simbizi. Hakuno. No. Groupe B. Oya. Apana uyu munsi kabisa ndabiyamye. Jinga yaje hano afite zagara sinzi nimba afite zagara ziki. Ebe. Jano halinjari secure ku buryo no kwinjira mushyira mu ijisho ryawe amakarita n'ibiki hakuno barakwereka. What is that? Biriya ni ibiki? Hunter, this just Hunter. came through 10 minutes ago. Ibi bije mu minota 10 ishize. No. Byabaye mu minota 10 ishize oya. Through 10 minutes ago. Nyine byaje mu minota 10 ishize ariko ntago ariko byabaye. Several hours ago. Bisa nkaho byabaye amasaha make ashize. It must have been a covert out. Ako mwana byanchanze. Bisa nkaho ari operation y'ibanga yari yabaye. Uri cyane. Agent Simmons. Banyita Agent Simmons. You or him? Ndi kuvugana nawe cyangwa uriya. Jewe. Okay, Agent Simmons. Shut the fuck up. Agent. Gaho ziba we siba. Promise. What the fuck is happening? Ibi kibiri kuba mu kigo. This, one of our assets in Bangkok. Ibi twabibonye ku gikoresho cyacu cyangwa se umusirikare wacu uri muri Bangkok. Ebe. I don't understand if this happened hours ago. Why are we just getting it now? None si binimba byabaye masaha ashize kuki muri kubinyereka ubu none. Wasn't on our books or Kuko bitari byemenya ko bayiri wasn't on our books. we would have been monitoring it. Niyo mpamvu tutigeze tubibona biri kure. Kuki hakuno. Hey. Sirikare bajano. Nimba byabagendekeye bite? Ukiga ngo ni ghost. Oya. Sirikare barashwe bari kuvuga ngo umuntu bita ghost. Isn't that a bag of dicks? Yeah, it's all Avuga ikijambo ntavuga iriya bigoryi ni nk'umufuka upakiyemo intuza. Dix niba ari biki. very strange. Nuzi kuri ntago bisa. Nothing on the books for Navuze ngo ntago ibi bintu twari twemere kubibona. or the ghost they mentioned. You know, we're trying to pull. You're joking, right? Gusa nimba wigeze kumva ibintu bavuzemo izina ghost bari abasirikare uri gukina ariko yo The ghost. ghost Ghost. the ghost tuzi twese the ghost niwe bari bagiye kure Yesu Kristo uva mu nzira za hakuno umugabo hey, kuza kureba ghost amazina ntazwi nta kintu na kimwe bamuziho. Ghost is a black hat terrorist. We ghost ni ikihebe twese tutazi. Crushed the GDP of multiple Uribuka ko yahombeje ibihugu byinshi GDP ibihugu byinshi yabikubise hasi mu bukungu. countries, bankrupted a dozen Fortune 500 companies. Kampani zisaga 500 zose yarazikenesheje zisubira ku isuka. Oil reserves. You remember that? Tutavuze amavuta yo muri Yemen yaturikije urabyibuka. Stay with us. The one we don't talk about in front of you know who. Uramwibuka wa muntu tutajya tuvugaho si umuzi. That too. And we don't even have a reliable idea of him. N'ubu ntituramenya ngo ninde uyu mugabo bita ghost. Completely off grid. Uriya muginga nagasanzwe ni boogeyman. Totally fucking impossible to find. Ubu kumubona ni ibintu bidashoboka fucking impossible to find. Uriya niwe ariko njye What am namubona. I looking at? Well, that's the only person Uriya siyo ndi who leave the kubona. warehouse alive. See, Je ndi kubona yavuye muri warehouse ari I muzima. was able to backtrack from our previous Fucking file. way. Akomeje kumutrakinga ntabwo bishoboka mwana. Ye kudasanzwe. Munzanire buri kintu cyose mumubonaho. Today, Kyle. Kyle. Do you realize how fucking important this is? Ese uzi ibi bintu ngo ni ingenzi bingana icyo wa muginga cyangwa? I don't have this bird in hand before Brunt hears about this. Wa muginga we ntabwo nshaka ko ibi bintu muza kubikinamo. Fucked! Twese birawe bituzambanye. Uranyumva? Bravo. Brunt. Plant muraho. Hi. Hakuno bisa nk'ari director w'ikigo cya leta ntazi icyo aricyo. How, I mean, look. Nyine. The ghost. Mabusha. We got him. Ghost turamubonye. We found him. Turamubonye Ghost. Okay. Ni iki kintu wari uvuze? Gwiki. You said, well, that's the thing. Wari uvuze ngo ikintu. Icyo kintu ni igiki? The thing. Well, I wanted to say that we don't have any people on Nyine the nashakaga kuvuga ko ground in Bangkok. I muri mean, Bangkok nta bantu benshi tuhafite. we have people Nyine dufite abantu. who have those kinds. Ariko abantu dufite ntabwo ari abantu bakora akazi nk'aka The Bangkok team. Team iri muri Bangkok bimeze bite? You mean these guys? Uri kuvuga iyi team se?
nta kintu turi kubona uyaza gukupa mu kingi hano ni ghost we ni ghost we hakuna abasirikare bari batatse umugabo ngo bita ghost baramubura Hunter ni iki kiri kujya mbere ndagusezeranya ibyo bibazo ndaza kubisubiza ariko nanjye nibwo nkigera hano byancanze nk'uko byagucanze reka gira ikintu kimwe ngusobanurire Hunter gore uri hano This is not a safe fucking space. We hano ntago ari ahantu baza kuruhukira no kwitsimbo ya. The person in your job doesn't get to make excuses. Abagabo bari mu mwanya nk'uwawe bakora akazi nk'ake ntago baba bagomba kuzana ibisobanuro byo kuvuga ngo mu mbabariro ya. Gets paid a shitload of money to give me the answers I need. Kubera yuko bishyurwa amafaranga menshi ngo bampe ibisubizo ngeneye. Of millions of people. Kubera ko hano tuba turi kurinda umutekano w'abantu amamiliyoni n'abamiliyoni. Is at stake. Kandi ubwo buzima bwabo bantu buri mu kangaratete. Uyizumbwira ngo mu mbabarire ngo boss ngibiki. Uri kunyumva ibyo ngubwiye yego mabuja good all right I'll activate the Singapore team now sa muhita mubwira ya team iri muri Singapore ijya mu kazi none the Singapore team is over an hour away wait team iri Singapore haba habura nk'isange hakiri it's our only option niyo mahitamo yonyine dusigaranye is it he's getting a taxi ndikubona afashe taxi ahubwo uriya mugabo wakomeza bari kumubona kuri kuri kamera zino kamera zo ku muhanda ariko ntago bakurura isura ngo bayibone and the tag number then we can hack the nabona tag number ya taxi yagiyemo cyangwa plaque GPS tugakomeza tugatrackinga GPS y'iyo modoka bikora pull up a map of his movement since he left the warehouse kuva yava kuri iriya warehouse munyereke map y'ahantu agiye aca genda shaka kuhabona hamwe baba polisi baba basirikare bari bamusanze bisa nk'ari kwerekeza ku kibuga cy'indege what's the ETA on that Singapore team ya team iri muri Singapore yahagera mu gihe kingana iki we bajya kuhagera yanagije kugenda yavuye mu gihugu kare yagiye tugiye gukenera umuntu uri muri Bangkok dufite abantu benshi badukorera akazi kose ariko bigeze ku mahitamo nk'aya ngaya ntawe undi muntu dufite n'umwe twebwe nyamara dufite umuntu urenze umwe twigarukire Bangkok ebe gore aravuze ati hari umuntu dufite Bangkok ariko mwe mutazi reka nze muzane mu kazi rebe gasobanuye films.com arabwe ngabone migura amafaranga make na amafaranga 7,000 ku kwezi 20,000 muri VIP n'4,000 ku cyumweru muve kuri za mayibobo zifite ibi website bitama agaciro nazi iriya website n'iby'ibisambo muri iyi minsi leta iri no kubikurikirana hakuno cyawe cyane we arakana kari kaje gusa ku murara wisindiye abayirari imihanda ubuhanga vale bwana juva ku matahe fake Debe cyane we gabodo nari imihanda ikibyeri ikintu kiboto n'agafe gasomeza abari gusomeza intore rikeri bari kuvanga rikeri n'itabi ibintu shamunywa bizabica mwabana mwe sinzi impamvu njya bibasobanura nkabona ntago mushaka kubyumva bizabica ntago muzi ko roho nzimitura mu mubiri muzima kandi imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka murarava muri hango vaza mu kanwa waramutse mfite iki mwana It's afternoon, you hobo. Wa kigorye turi nyuma ya saa sita ntago turi mu gitondo. I still need breakfast. Ariko ndacyashaka breakfast wari yaranshi mu gitondo. Coffee first. Ariya mungu yari yanywe ibiki. Nako ngo ni umukobwa. Banze unywe ikawa. Inde. Jewe ikawa. Ako mada. Usko agira ngo mba nikopesha. I'm Irish. Jewe kako ndi Irish. You're gonna die young, man. Aho ziko zapfukira muto. If I die in your bar, nimpfira mu kabari kawe. Sell my organs to pay my tab. Uzagurisha impyiko zanjye cyangwa izindi ngingo wishyure fagitire nzaba nkuri. Worth what they used to be. Izo mpyiko zawe se ninzo gusuka murumva ari agaciro zigifite umva umukecuru. Ntago nabeshya namwe mwumve. Bar, you can sell my organs to pay my tab. If I die in your bar, you can sell my organs to pay my tab. Nimpfira mu kabari kawe wowe uzagurisha ingingo zanjye wiyishyura. I don't think they're worth what they used to be. I don't think they are worth than they used to be. Ndakeka nta agaciro zigifite nk'ako zahoranye izo ngingo zawe. Bayiri wasukamo ibitabi, ibirikeri, ibintu utamenya. Ebe, yakumye. Yawe umusinzi wibereye Bangkok. Kuri hano telefone ya mama karikanga Yesu Kristo to. Hey! Ayikupa. Screen protector yabaye imyase. Telefone irangera irasona. Yanditse ngo absolute fucking what simbibonye neza. Sorry yari ikanze.
yarikanze. Sore yarikanze. Lucas ntungupe. Ndabizi ngomba kugusobanurira. Ariko mfite ikibazo kandi nyene ubufasha bwawe. Kwa mugore twabonye isamagara umusinzi twabonaga wirarira imihanda Bangkok w'ikirara wamfungure homeless nyine za mbobo ziba ziri ku muhanda do Marine. Come on, you know that I wouldn't call unless it was extremely urgent. Mwana nawe urabizi ko ntari kuguhamagara atari ibintu byihutira. Seriously calling me after 2 years? Mwana uramamagaye nyuma y'imyaka 2 byanyabyo unsaba ubufasha. 2 years. Imyaka 2. Catherine, imyaka 2. Now you know what? You're not. Uzi n'ikindi ntabwo ari ngombwa pe. I am not your friend. Sindi inshuti yawe. I am not a toy that you can pick up and put down. Sindi igikinisho uterura cyangwa ugashyira hasi uko ushaka. I am not your fucking patsy. Genda kubwiye ngo sindi agatobero kawe. So you can take those enormous balls of yours and genda ufate izo ntoryi zawe. you can go and fuck yourself. Genda wige. Ndakumva mwana, ndakumva basi banza unyumve. And die. Genda upfe kijyaho gapfe nabi kahambirwe kapfuye kiramutuka do kiraturagurika mu kabari si Kigali we. Mukecuru yarumiye umusore ubaye iki? Ni bya bigoryi by'ibitubuzi nibeshye ni nimero yari impamagaye yibeshye. Hebe hakuno yo nayo baramuhamagara. Brats wikwitabiye phone ndakwinginze. Wiyitaba mu kabari. Hello. Diego. How may I help you? Mbafashe gute? Hi, May, is it? Harya bakwita May? Would you pass the phone to Iyo telefone ufite roguishly handsome? wayihereza icyo kigoryi cyicaye imbere yawe. Iyo bogari yicaye imbere yawe. Yagasani. Hey! Hakuno hari abandi binji. Ndabizi arahari May mu mpereze. Ujya. No. Ujya. It's the last place I can drink in peace. Ase mware kumuntu akisindira mu mahoro mukereka kumuvangira kweli. Ni igisinzi. Mwandetse nkisindira mu mahoro kizi inzoga ziba zatuvuni. Kigali uticungiye urasinda. Kandi mujya mubibona abantu b'i Kigali hari ukuntu byuka bifitiye mood y'akazi bukira wasinda. Wapi kabisa. I just can't fucking run anymore. Ntago ngifite umwanya wo kwirukanka twubahanye. Tarambiwe. Bakwirye. Intambara ziravuka bari kubyumva kuri telefone. Baza kuno kwinjira mu byandiko hano byandiko biri classified bifunze. Simmons. Update. Nereza amakuru bimeze bite? Ghost about to arrive at Bangkok International. Ndi kubona agiye kugera ku kibuga cy'indege cya Bangkok. Singapore team? Hanyuma ya timu yari iturutse muri Singapore. About an hour out. Haracyabura nk'isango bamugereho. Si Kigali we. Ukore hano byamucanze. Mfite umusore ari gusaba ubufasha ariko ngo baziranye imyaka 2 ikize umusore yamubwiye ati nyuma y'imyaka 2 urumva unkeneye ndagatobero nk'akanuza k'iki n'iki. Hakuno musore toto. Sotse gutyo. Okay, Imana ishimwe uracari muzima avuye mu ntambara duheruka ari abasore bamwinjanye dore ukuntu yabanye. Ntangiye kubyicuza. I can fix this. Mwana, ibi nabikemura ibice ukemura. Now I can fix this. I can give you your life back. Nabikemura gusubiza ubuzima bwawe. Izina rye nkarisukura. Kuko nagikora muri ahantu bandimita. Catherine rasa kunjingo. Shaka nguje ku kibuga cy'indege. Sibyo? Sore hakuno. Mushinya down. Case you forget our not so recent history. Ese warabyibagiye ibintu wankori. You put me on a fucking no-fly list. You put me on a fucking no-fly list. Wakize ku bantu batemere gutega indege ariho hose ku isi sinemere gutega indege. Okay, this is a good place to start. Aho byibona reka bariho dutangire. You get in a taxi right now. We fata taxi nonaha. Uhita ujya ku kibuga cy'indege. Passport irabigutegereje. Hanyuma nujya kugerayo. Come on. Call my bluff. Mwana wakumvisha ibintu ndi kukubwira. Hanyuma ni imbyumva. Bigende bite. Turimo turahiga igipimo kandi gihambaye. Yakira ngo icyo gipimo ugende ugifate ugiherekeze ukigeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amahoro. Nta gikomere uranyumva mwana. Kigali we tu musore hano tumujinya ski imyaka 2 imyaka 2 maze nk'uwanzwe n'amadayimoni narafatiwe muri uyu mujyi naramuzinzira itsoramo none uvugije inoni gutyo gusa
ibintu byose birakemutse wambanye imyaka 2 wari wemere kuvuza inoni bakandekura mwana ibyaha byose cijwe bikamvaho nta na kimwe uhomba ariko ufite byinshi byo kubona mwana ufite kunyumva nimba ari ikintu nagombaga gukora fuck you kapfe ukuntu umuntu agushyirisha ubona yari afite uburyo yagutabara ukibaza nk'injegera yibuka ko ihumeka umwuka nk'uw'abandi bantu teze taxi hano cyana ku kibuga cy'indege BKK njyana i Kanombe mwana njyana i Kanombe right vibes guhereze se harya twita ngo icyo tutuntu we ni serviette cyane papier hygienique dukomeze We need a cobbler working on his passport. Aka ibintu bimeze neza mubwire ko Blahita mukora passport yiwe It's already happening. bari kubikoraho mabja ikibazo giharubaka kanya ni This file's encrypted even for my clearance. ko mbonye ibyandiko byuriya mugabo ngiye bifunze ntemereye kubigeramo Who's this guy, Brian? ubundi uyu mugabo ninde Brian He's on a no-fly list. ubundi kubera icyo atemere gutega indege ariko ni non-flying list nyine ni hahandi bavuga ngo tugufungiye mu gihugu ntiwemere gutega indege guma mu gihugu Well, Hunter, if you'd been on top of things like I hired you to be, I wouldn't have to dumpster dive. rero uyu mugabo yahoze ayobora ibintu bikomeye nk'uko nawe naguhaye akazi To the fucking baye ndi wese nabasha kwivanga muri ibi bintu Holy shit. sikigariwe hakuno Simons Someone on the web was talking about the ghost in Mandarin. bisa nkaho hari umuntu wari uri kuvugana na Ghost mu Kimandarin Message Shangxi, a province in the northwestern. What gives a shit, yari guy? ari muri Shangxi mu ntara ya mu majyaruguru y'Ubushinwa Get to the point. ase warace ku ngingo He's going to San Francisco. uriya mugabo agiye kujya muri San Francisco You sure? urabizi neza cyane byiza Get Reyes on that flight. I'll update him now. mubwire Reyes ahita ajya muri iriya ndege bigishyushye Reyes muhitamo mutegera indege agende muri iyo ndege igiye San Francisco filime witonze hey umusore yisaza ku kibuga cy'indege n'utwenda isahindura muri taxi umusaba bimeze bitese twatwenda umutaximen yari yambaye utungutu ni twahise yambara urumva ntiyari kuza n'amaraso n'ibice byose ubwo simba nzidira hisa kina asamanuka mu kibuga cy'indege i Kanombe bigishyushye kwa kuntu mwirwa mukata muri depari muri alive ukuntu buri harimo bamaneko banimero uyu mukinga cyano bari kumubona kuri kamera passport irese yego hakuno niwe Lucas Reyes bahita bamukubita passport nakubwiye ngo leta yabigiye mu burakoze do ibintu yarazi ko bidashoboka yaramaze igihe kinini atemera gutega indege yibera Bangkok baramupani nta bundi buryo ari kuzava Bangkok tagiye kugize reka tuye nimba iyi passport arahingeze iraza kwakira You just received is your boarding pass and your credentials. Yeah, none of which iyo passport wakire irimo boarding pass yawe n'ibiki byose n'ubundi ibyo byose ntacyo bivuze urabizi ko nyifite red notice nkiri guhigwa na Interpol Catherine Everything was taken care of. ese sinakubwiye ngo ibintu byose byakemutse Get you a clean passport in less than 30 seconds. nimba nkubone passport mu minota itarenze 37 Do to get you to trust me. ikirihe kindi ushaka nkora kugira ngo unyizere Build a time machine. Erase the past. ubaka imashini isubira inyuma mu bihe ugenda usibe ahashize hanyu Flight is about to board. indege yawe yatangiye gupakira abagenzi flight is about to board irenda no I'm kugenda offering you need to be on it. nimba ushaka ko ngufasha ibyo uri kumbwira ukeneye kuba wicaye muri iriya ndege okay igitaraganya ako hariya ni amaraso mbonye subiza inyuma mwana subiza inyuma hakuno I've noticed there's several spots along the ghost route. ahantu Ghost yagiye aca nakomeje ngenda mbona hameze Your gutya little friend has been shot. bisa nk'inshuti yacu rero Ghost bayirashe Must have Hey. patched up somewhere. Explains the gap wabona ari nk'ahantu nyine yipfutse cyangwa iki in time before heading to the airport. mbere y'uko yerekeza ku kibuga cy'indege ahantu yitsimbye akabanza akipfuka aho bamurashe On it. shaka nk'umuganga hari nakubona Ghost ndi kukubona ako yaje hano ukurikira please ngo yarebye hano Passport. zana passport mensi hano bamucekingire bamuterera ahita agenda shyiraho passport iri invalid passport ntago yemera tu iranga hey hakuno rebe มันยากตรงไหน kigoryiwe ไม่จ tunga nano ำเห็นไหม ondagura hano แค่นั้น we nakubona ukuntu akazi bagakora rata mugire urugendo rwiza hakuno hey mu kibuga cy'indege abarimo za maneko mu kibuga cy'indege cyo aricyo cya kibuga cy'indege kigoma bakita ngo iki Kamanyora ni Kamanyora Leave me now? noneho utangiye kunyizera Doing here, Catherine. Catherine ndi gukora To icyo us alive, you get your life back. nakubwiye ngo tuzanira igipimo dushaka
ari kizima usubirana ubuzima bwawe. And who is the mark? Biroroshye, ni ibintu byoroshye. Icyo gipimo ninde? Our latest intel is that he's bleeding. Amakuru ya nyuma dufite nuko ari kuva amaraso. Shouldn't be too hard to find. Kumubona ntabwo biri buze kukugora, okay? Any physical description? Ntabwo mwansobanura ukuntu ateye se, uburebure, ibiro cyangwa iki. I'm a needy little bitch during your exam. Ako mwana ko mbona abaye Dage mu gihe umaze mu buhungiro. Catherine, ndagusezeranya irindi jambo rimwe ryonyine. Ndahita nsohoka muri iki kibuga cy'indege ndeba nukomeza kumpaga. Ntabwo uri busohoka. Because now you know I can come through for you. Kuko urabizi ko naguhiga uramutse ubishoboye. Ubikoze. Nubwo amaze kwiyumvisha ko kuba hari uri umusinzi ari byo bigwaye amahoro. Rest assured, as soon as we have more intel, you will have it. We tuza wumva utuje nitumara kubona ibyo dushaka ubuzima bwawe urabusubira. Just do your best to find. Ariko byaka kanya bukora ibyo ushoboye. Trafficked him on the plane. Icyo nakubwira nuko ugiye guhiga yarashwe kandi ari mu ndege. So you're saying you don't have any information? Uri kubwira ko nta makuru dufite. Lucas. Ikindi Lucas. Lucas kuri inshuro. Make sure those ethics of yours. Umenye neza ko bwa bwibone bwawe ujye ugira utari buze kwivanga mu kazi. Sibyo? Target, deliver the target. Wegenda ushaka igipimo ukituzanire. Catherine. Stitching together a parachute. Ese ko mbona umeze nk'umuntu uri kugenda dodadoda imitaka. As we fall from the sky. Ukagenda uterateranya imitaka twarangije gusimbuka mu kirere turi mu kirere twamaze kuva mu ndege uri kugenda uterateranya ibintu byose byagusize. Namubwiye ati ni kwa kundi umeze nk'umuntu uri gusimbukira mu mutaka wacitse uri kuwudoda n'ubundi uri mu kirere already nibikunda. Sinzi ikindi nakubwira. Happy. You don't have to forgive me, but at some point you're gonna have to move on. Ndabyemera ntuzigera umbabarira ariko byibura ukeneye gutera intambwe ugakomeza. You always give the best advice. Sha n'ubundi teye kujya inama nziza. Hakuno. Ndege igiye guhaguruka hehe? Bangkok. Bari bategereje team ivuye Singapore igahita isa Bangkok hakuno indege bari gupakira. Ndege bari gupakira hakuno. Hi Marcel. No, take it. Fine, we're all waiting for you. 16-hour flight time today, guys. Hakuno sasa baza gufata amabwiriza niba abakozi baba bakora mu ndege babita abakonsierge cyangwa abakonsierge nabo ku mahoteli gusa. Muntu uzi ako kavokabirere ntago nkaza ze kunyandikira mbwire ngiye sindagenda mu ndege. It's looking pretty good, apart from maybe the last stretch over the North Pacific, so just keep an eye out for that when we get there. 16-hour flight time today, guys. Iyi ndege tugiye kugenda ifite urugendo rw'amasaha 16. Weather's looking pretty good, apart from maybe ikirere kirasa neza. last stretch over the North Pacific. Ibirenze ibyo ngibyo tuzaza guca muri Pacifique y'amajyaruguru. Get there. Mukomeze mucunga abantu. 70% capacity in upstairs economy. 70% by'abagenzi bari muri iyi ndege muri economy hicayemo abagenzi 70%. And 90% here in downstairs economy. Yeah. Na hano muri economy yo hasi naho harimo abagenzi 90% imyanya yose 90%. Buri ndege igira ibice byinshi economy yo hejuru economy yo hasi first class business class ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay, have a fantastic flight everybody. Mwese muze kugira urugendo rwiza. Remember happy kandi mwibuke faces. Mube musekera abakiriya. Yeah. Musa neza dore nagasare kare hano menya n'intuza. Hakuno mu ndege to kozi baba banyuranyuranamo. Ikigoryi cy'igisobanuzi cyambwiye ngo ndumva nshonje ndayo se nimba ushonje wagiye kure ngo abakozi banje ubu nago barayisha ndayo ugira abangaye kugira abakozi bagera nko mu 10 naza bakurikira ngo baba banyuranyuranamo umese inkweto si uteka si wa si wewe iki niki ndamureba abwinisha uri umuzunza ruzakugaruka. Hope love dresses. Muriteguye? Send them up. Okay, copy that. Bohereze hejuru. Good evening, Mr. O'Donnell. Mr. O'Donnell, muraho. Drink? Yep. Mayice kunywa hano hayizi igisinzi cy'igisambo. Let's get you some seat. Reka tubanze tukwereka aho kwicara. Hakuno. Miss Nazareth. How are you? Umeze Fine, thanks. tumeze neza murakoze nawe. Etike yanyu reka ndeba ahantu bajyana. You're seated in Diamond Elite's View Tranquility. Mwe muraza kwicara hariya nta handi muri buze kwicara. Oh, this way. Thank you. Seats just over there. Seat 1A is a bit more privacy. Muricara mu mwanya rimwe A. For you. Ahantu mwebwe muri amufite umutekano. Basore igarukira hakuno. There's some good fucking news. Bizere ko ari amakuru meza. Tracing the Ghost Black Trail through Bangkok. It looked Bite timu yari iri gutrackinga Ghost muri Bangkok. like he stopped at a 24. Bisa nkaho hari ahantu yamaze amasaha 28 ku kavuriro k'amatungo. Okay. Timu tayari yagezeyo kare. Send them the ID photos of everyone. Boherereze ID n'amafoto n'ibice byose y'abantu bari muri iriya ndege. Hakuno barimo barababaza boarding pass binjire. Boarding pass nyakubaha umusore tayari indege yinjiyemo yamaze kuyigeramo. This way.
mucakuno hakuno mu ndege ebe sasa mbwira wewe wagutuma mu ndege to ha abarebye filime yitwa Undisputed uyu musore muramwibuka baba abari umunyakolombia to sore nindwanyisha do Nervous flyer. musa ngiye ninye ndege Water? tugwe champagne cyama nta yindi nzoga mufite ikomeza tugwe ji ya orange ako se wa mugore urwaye bikikomeza zini kindi pakoma ku gashampanye n'ubundi umusinzi wasinze icyuma n'uwasinze champagne bose bagibifuri bimwe spendings nizo zitandukana kandi bari spendings niyo mpamvu nje ninywera icyuma yanzoga bayita ngo icyari gimwe igura inkumbi nje mbona Freddy waragi Arigato. muzirika imikandara Danke. Electronic store. ibyuma byanyu by'ikoranabuhanga ibintu byose sasa hakuno indege igiye guhaguruka yahita atanga raporo kwa mabuja dore indege do indege nini flight MK751 yerekeje San Francisco indege igiye guhaguruka i Kanombe ku kibuga cy'indege ahagana mu masaha ya sangahe masaha nimugoroba sane zishyira saa nta kindi cyabaye indege yarazamutse dore umusore kwiruhutsa do yaramaze igihe azikata zigera yongera gutega indege leta irakubanira ubundi leta nta keza kayo bagukoza hasi ikeretse bapfa kuba ubundi hari ibyo bagukeka bibangamiye umutekano rusange umusore yagiye mu ndege dore kwiruhutsa do yarazi ko bishoboka umukobwa wamubaniye iminya nakubwiye ngo shift yanjye yatangiye mu gitondo ari kubesha telefone y'uwo mukobwa ntigeze iva muri ofisi y'amasaha 28 ashize umukobwa ukora ku kantu kaka harya babyita ngo iki ahantu bavurira amatungo ubwo no hôpital des animaux twagiye ibintu byose ni simple life hakuno Hunter aho bakeka ko wa mughost yaje kwivuriza bakimara kumurasa yaje kwivuriza muri kariya gaklinike k'amatungo sasa ikibazo kiri hano gihari ni kimwe umukobwa uhakora avuze ko atavuye aho ngaho amasaha 28 kandi ngo telefone yari hari Uncovered some new intel and it's arandi makuru twari tumaze kubona ariko sensitive information. na makuru yakiri cyo dufasha muze murebe okay tuje muri office yanjye nari biturebe byari byo hakuno So, what do you got? We were trying to understand why anyone would be posting this itinerary in the places we were finding it. I mean, the twari turi kwibaza impamvu hari umuntu wa posting ibintu nk'ibyo ngibyo has a bounty of Ghost bamaze kumushyiraho miliyoni 10 z'idolari ku muntu uri bumwice. When had that info, why not keep it to themselves, right? Rero umuntu wabonye ayo makuru bwa mbere ntago yagumanye wenyine yani. We can't trace the source. Twakomeje guhiga ayo makuru ahantu yaba yaturutse. Where it's gone since posting and ariko mbere yuko tubona ayo makuru yaturutse wabipostinze yayisabura. It's bad. Ariko andi makuru naneho dufite niyo mabi cyane. Yereka hakuno bantu basomye email ya miliyoni 10 bari bakize kuri Ghost. We ibintu ndi kubona bimeze nka Matrix ni ibiki. In the short time it went online, even ukanya nkako guhumbya ayo makuru akije honora buried as deep as it was. Nubwo byari bihishe bitsimbye kure cyane. Around the world 30 times. Ayo makuru yahise downloading inshuro zisaga 30. In the Western Hemisphere that doesn't have a bounty in the Ghost. Kandi hari igihugu kimwe cyonyine muri hemisphere y'uburasirazuba kitashyiriyeho amafaranga The Ghost kumuhiga nicyo gihugu kimwe cyonyine. Hakuno abantu bose arabanza arareba neza yitonze arumirwa. Utangiye kumbwira ko iriya ndege yuzuyemo abicanyi bagiye kwica Hunter, bagiye kwica The Ghost bari kumuhiga cyane. Hey! Ya ndege umusore afashe yuzuyemo abicanyi bagiye guhiga nde, bagiye guhiga Ghost. Ghost nawe ari muri iriya ndege ariko nta muntu uzi ngo ni. Ni ngombwa se tubwire andi makipe abishinzwe bazamura indege oya. Za ndege z'imigi mwe mutuze. Mukomeze mugume mu kazi. Okay. Nobody on that plane knows what the Ghost looks like. Muri iriya ndege nta muntu uzi ukuntu Ghost asa. His identity before anybody else. Rero tugomba kumenya umwirondoro wa Ghost mbere yuko hari undi muntu uhita awumenya. Ayo makuru duhita tuyahereza Reyes ASAP as soon as possible. Excuse me, agent. Munyangana aba agent nagoma busha. Ako gakobwa ko ka veterinary kabimye makuru mutangire mugakomagura utuntu two mu mirundi. Sawa nakoze mabuja. Mubanze mugakomagure mukavane mamaryo. Ari ukuntu biba ngombwa ko inzego zitabaza imbaraga. Kugira ngo nyine none se niba umutekano w'abantu miliyoni uri mukangana tete. Igukangukano.
wagize ijoro ribisa umusa. I feel you, brother. Bisa nkabyo ndakumva mwana. I've been there. Nanjye nigeze kwisanga mu bintu nk'ibyo. You know what they say? Siko bajya bavuga. The darkness is always strongest. Bajya bavuga ngo umwijima iteka uhora ufite imbaraga. Stars are crushed. Kugera igihe mu gitondo bigeze inyenyeri zigashwanyuka. Hanyuma ukabona izuba rya mu gitondo umuseke ugatambika. Icyo gihe nibwo umwijima ucika intege. I was born Cayetano Montoya. Njye navukiye muri Cayetano Montoya. But that was just a toxic label others used to smother me. Ariko hari ahantu haba abandi bantu bakajya banserereza. And I broke free. Ariko naje kuhacika ndabohoka. Cayenne. Ubu nabaye umukayeni. Cayenne knows that if you don't chase your dreams, kandi umukayeni ikintu abazi nuko inzozi zawe utazirukanse ahubwo uzikurikira. Dreams will chase you. Inzozi z'abandi zo zirakwirukankana zikagukurikira. Okay. Positive, my friend. Nshuti yanjye jya ukomeza uri positive mu buzima wibere mu mahoro. Ntukagire ikibazo. Everything will become clear. Ibintu byose uzatangira kubibona neza. Okay. Masa. Kajye ku gatelefone hano. Ndaje. Musore hano do. Ni Leyesi mu ndege. Leyesi ari mu ndege hano. Baby. Come on. Oh, cool. You know this? This? Come on. This is inspired like Urarano abayibere muri vibe ziyo utamenya niki. Amwe nago mwabimenya. Kambe hakuno. Baby. Fuck champagne, yes? Champagne irakijeho. Champagne se ni help with some very serious business. Umuso nshaka ubufasha bwe kuka business kari seri. Serious business. Business iri seri. Ubufasha nshaka. It's the choreography of my new show. Show yanjye ngiye gukora nari namaze kubona utudense nzabyina. Just can't decide the final move. Ikibazo sindamenya akabyino ka nyuma nzabyina. Okay. You mind if I show? Hari ikibazo nkweretse? Please do. Nari binyereka please do. Wenyereka nari bakuno n'umurara n'umutiti. Yo quiero que te sientas como yo. Kangwereka kandi. Abyina nka kapo. Yo quiero que te sientas como yo. Umubyinnyi ari musa. I see. Nabibonye. Zakoresha akaye kamuvu. Can't you do both? Nagwa azikoresha izo move zombi se. It's the positivity I'm talking about. Nibyo nakubwiraga ngo ujye uhora wifite umutima mwiza. Nzi ko kariya kantu koko katwika umusa. Let's drink. Reka tunywemo kabisa umusa. Subona kuri umuniga wanje ahubwo wowe. Nicirara bahuriye mu ndege. Filime witonze. Tano. Yes. No. Nice, thank you. Urakoze mwana umusa. Uno no es ninguno. Gikirimi hano ntazi. Uno no ngiga. Show. Umuraro uri hano. Yakuno. Kwandika message. Sereri ramufata. Hakuno. Kwandika message sereri ramufata karabaye. Hakuno iserera arabanza araserera. Ari kumva ibintu by'isereri yaserereye. Guhaguruka gutya biranga. Oh, I got it, it's okay. Mwihanganye ni inshuti yanjye cacira abari bicane. Inshuti yanjye. Ko mbona ufite umwera. Get on. Sikigari we. You're not sleeping. Kubera icyo utari gusinzira. What did you put in my drink? Mu bikintu cyo kunywa cyanjye ushizemo ibiki. I gave you enough silence into. Uhaye ikinya gihagije cyashyira ifarasi hasi. Sinzi impamvu utari gusinzira. Hakuno mwana umenya ngiye ariko ubu utazi utuntu ngiye mba nikorera kuri hano. Ndege. I guess that's your butler. Ndakeka rero uraraburishe musore. Mugabo hakuno. You think you're gonna take my bounty? Cayenne's 10 million? Urakeka ntari gufata miliyoni 10 za madolari nje munyakayene sha nanje ibyo biceri nabi bari musore bamuhaye ikinya
yayo mafaranga se kandi uri kuvuga ngo bashyireho umuntu bounty ibya biceri bashyiriraho umuntu ubundi avuga batumuzana ari umupfu cyari muzima arabirya uretse uyu mugabo nindwanye ngenda muzi yagukinira disputed go boko mfite ikintu cyitwa umugeri one two Gasani You're a funny guy. Musa Kobo nusekeje ngo ntago ya bounty that is gonna make me a star. amafaranga agiye kungira umustar bounty ibya biceri bashyiraho umuntu nububona amaso ubundi nububona amaso umena amakuru kiza no utari bubari ngo ubibone do wapi hano imitsi itangira kwibama na bamuhaye ikinya kubita utwe mwitara sare nawe ariko kabaraga gacyasigaranye kigabo kiramwambara kubita umutwe kuri toilette hakuno ebe kigabo ngwino hano ani nyama zose zibanye imitsiba yatangiye kwibana ikinya ni ikintu kibi ikinya uba wumva nyine umubiri wawe wagera ahantu undi muntu ugutwaje do kweguka kikoryiwe. At first I thought that you might be the ghost. Cye bwa mbere natekereje ko ari weho ghost naje guhiga ndege ngo yuzuyemo abica akirebe mwana Kigali we Shoro ryiza mwana umusa ni gadifuro akuno umugabo we si yipfanye no yica ari no kwibaraguza ni ganifuro uyaterura akagura terekaho terura akagura terekano ukazamura ntibyari gukunda yambara ikigaraba kizamura cyawe gihori yagishinze mu cyuma kigabo cyari kimwishe igihori cyagiye mu cyuma to yagasani tora ubwonko do bwasigaye ku cyuma cyitara hano bebe sore hano ka message tatanga raporo muzi n'ikindi mabuja nisha umuntu musore nayo no bamuteye nimba ari ibinya nimba ari ibiki kigabara kishe habuze rimwe ritanga biri cyari kimukozemo akazi akuno ibi ni ibiki aha niho Reyes bamusanze twamusanze ijoro ryashize kuki twamusanze ese ubundi uyu muntu ninde Blanc duhamagarira handura wiwe wari umushinzwe ubushize akiri mu kazi we baramutereranye twaba turi kwangiza igihe nje ntago nzicara imbere ya congressman je kumubwira ibyo uyu musore yakoze ntanabizi twirengagije ibyo uriya mu veterinary muri gutocariga we ntawe uzakubaza uyu musore yahoze ari secret service kuki ntabwo yari umukozi wacu yari secret service none ni babandi nyine baba bakora bukuru akenshi baba baciringa na perezida gusa perezida babwira tuva se kariya kantu mu kariya kabazo mu gakemure mushaka ko nta hantu reporting usibye kwa perezida nyine gusa koko cyane umusore yakoze dore ka kabari bamusanze meje ari kwisina akavuga ati ntago mwandika ngo nisina cyumukinga kiri hano byizere cyangwa ubireke banza urebe neza ka message maze kwica umuntu n'indi message iraza do hey akuno muri toilette yo mu ndege nakabara gafite ibintu by'imiti utamenya akuno yikuruye sinzi arikurura hakuno zano banza gufatira isabune hano banza arayinywa isabune uyinywera uraruka
isabune y'ingoyi urarukarabanza kunywera isabune hano ye banza ruko ibintu yaranyweye ibyo ari byo sinzi ngo ni ibiki. Indege iracyari mu kirere, indege iracyari mu kirere. Tuvuye nanone hakuno mu ndege, muri ya ndege imwe, ya ndege imwe, kagabo kari hakuno muri kagwa hasi mu mizigo. Kagabo agasura do afite ibyuma, ayo ni intwaro, afite ibyuma, afite intwaro, afite ibiki n'ibiki byose. Ebe hano ikintu yabonye hano nimba ari igiki sinzi, ntiyabitinda. Kagabo kandi kagurutse mu ndege kagenda do, kobwa ufite amaso ameze gutyo, ugabacaho ufite na badge wagira ni nka air marshal cyangwa ushinzwe umutekano wo mu ndege acaho. Ko agacaho ka gakobwa gafite amaso tubonye kameze kuri agacaho nako aramuguriye. Yemwe kumba umusore hari muri toilette. Please open the door. Mwadufasha mugafungura inzugi ba bakozi bo mu ndege baje hano. We mwitonze gato mwe muretse. Do you need medical assistance? None se nta bufasha bw'ubuganga ukeneye nimba wenda ufite ikibazo tuze tugufasha. Do hakuno Yakuba. The matter of protocol, I'm demanding you open the door. Bigendanye n'akazi ngiye kugusaba ufungura umuryango. Mwe mwitonze umunota umwe ariko namwe narwaye iki n'iki ntago bigiza. Constitution iki? Ari ni constitution cyangwa ni constipation? Ni constitution twikomine. Marshal, open the door. We genda Sky Marshal fungura umuryango. Dushinzwe umutekano wo mu ndege. Yarebye hakuno yasabye updates, baramubwiye bati updates turaza kuziguhereza mu kanya. Yano no, I've been airsick. Kirere cyanguye nabi. Rero kubw'umutekano w'abandi bagenzi hari ibibazo bike nshaka kukubaza. Cyangwa uri kunywa ibiyobyabwenge byakugize imbaraga. Ese murabizi neza ko uyu mugabo ari air marshal? Mwana mu betinge. Excuse me? Uvuze? Oh my God, is that blood dripping from the ceiling? Ayo ni amaraso ari kuva muri parafo y'indege cyane. Muratse pako. Shiramo ari mwembi babiri namwe mwinjira ntihagira umburanye. Nona Sikigari we hakuna itabinjizamo hano musirikare sabinjizamo hano igitaraganya bigishyushye kiragurikira arabanza sano. Nizere ko atari ngombwa ko nkoresha utungutu hakuna fata n'ipinga ukora ibiki fata hakuna ipinga arabanza zirika eya masho wabo. Yene bufasha bwanyu. Aragiye kutwica umugenga, agiye kutwica. Ni ikigori gishyambitse utuntu twa pinki. We mutu mugerageze mutu. Hari undi mu air marshal agiye kuza kuduhiga do. Bakiraho amanuka akaboko kundi muntu yishe. Listen, what I'm about to tell you guys. Mubanze mwumva ibyo ngiye kubabwira. Absolutely crazy. Mushobora kumva ari ubusazi. But you're gonna have to trust me. Ariko birabasaba ko munyizera. Muranyumva? Okay? Why should we? Kigituma kitukwizera rero. Kigituma munyizera. I didn't kill him. Kubera ko uyu muginga ntamwishe. Hariho nishe se sinari kumwica zigakabwe zitane. Ariko nari kumwica yatuma mwica. Uriya we yatumye mwica. Wowe uri cyane. FBI. Genda umukozi wa FBI ndi maneko wa FBI. Identification. Kwereka ibyangombwa tukwize. Abakozi bo mu ndege. Si mwabakobwa mwe. Si ibyangombwa mushaka. Department of Justice to attache to Thailand. Lucas Daniel Reyes. Bagita Agent Lucas Daniel Reyes. Official number 808 abereka ikarita ye muri phone. Oya dusha badge anya. We naje pite wa marine. You, me and everyone else on board suddenly. Aha tugeze muri situation ngewe nawe n'abandi bari mu ndege. Kwisangamo kandi iyo situation twese tuyirimo. What? I don't understand. Someone that's on this plane. Uri gushaka umuntu uri muri indege? Other people who looking too. N'abandi bantu bari kumushaka. Yabasobanurira n'abakozi bo mu ndege ni.
bari kumushaka ngo bamwice ngo bamwice. Absolutely lovely. We need to tell the pilots. Zinikindi dukeneye kujya kubibwira ba pilote. Genda ubibwire ba pilote munzanire cyangwa se mushake Sky Marshal munzane manifest y'abagenzi bose binjiye muri iyi ndege ndayishaka. List y'abagenzi binjiye man. Let's go. Muze tugende nakoboretse. Can you find me something to change into? Nata wanshakira imyenda mpindura ki imyenda mbona ari ibibazo. Ya mbere bamuzanya hakuno baza kumuha amapinjama. Yebita. Mapinjama. Asikigariwe. Fata imbunda kuyibikirago. Ica mukaguriragwa hakuno. Kobwa uri hano umukozi wo mu ndege we ko babwamwisha abantu bari kwica abandi. Bimeze neza ibintu byose. Ntago binkwira ariko simbona sibikunda. Wagira ikintu nkorera hano rafasha. Kore hano muhaye imbunda. I don't know place to put it, do I? None sura jya unyibike he. Tu mukobwa ariko. Just walk around this plane. Ntagwa genda muri ndege ugenda namo n'imbunda. That's why I asked you to do something. Niyo mpamvu ngubwiye ngo shaka icyo bikoraho nyine. Sinakubwiye ngo imyenda. Imbunda iramutse ihanutse. Safety's on. Humura ntago yakora so safety iracyafunze. Nakirafunguye. Iyi ni list y'abagenzi, ni list y'abagenzi. Ambient time, most people be going to sleep. We'll start with tugeze mu masaha kuzantu bararyamye. Abantu nibamara kuryama turatangira tuzenguruke mu hakuno ari kunywa bwa buyoga bwo mu ndege tu. Dore ukuntu agasuka. You guys speak to the pilots? Mujya mubasha kuvugana na ba pilote mwavuganye wapi ntago turavuga. Okay bavugisha aba pilote b'iyi ndege. Bavugisha aba pilote b'iyi ndege. Cabin will circle anyone who looks. We tugiye gutangira tuzenguruke muri kabini tugende turi amasura. None n'igisura kibi kimeze nk'icya. Iki? Iki se nyine? 36D, they asked for some peppermint tea about 15 minutes. Untebe 36 D bansabye icyayi mu minota 15 shitwa mujinga uri kunyinisha cyangwa. Bamwana, naye ndi kugerageza gukora akazi kanjye. Musa wikugira ikigorya. I don't understand. I have extreme OCD with these kind of things. You know what? Zinikindi. Would you rather I knocked you out zip tied? Ari ikibazo ndamutse gukubisa akantu gahwera hakuzirikisha twa tu zip tie y'amasho yarafite. But I get the tea first. Areka ngabanza nkajyana icyayi. So kinga we. Ubona gasore kare hano kapanitse bya karenze. Ebe sore mu ndege do. Masaha y'ijoro. Masaha y'ijoro. Sir ukagenda hano. Get here right now. What's up? I found these in the bin. Ibi ngibi mbisanze muri puberi hano. Iki? Badge ya Air Marshal. Hey. Ibukari Air Marshal twigeze kubona akurikiye n'agakobwa uri kureba hano. Reba hano. Iyi nzira igera. Igera hasi mu mizigo. We byagenze bite? Nkeneye kugera hasi mu mizigo. Hari indi nzira igeramo hariya cyangwa cemo hano? Hari indi nzira ariko sinzi nimba ari njye muntu nziza ntari ndakujyana sinzi nimba ari njye muntu mwiza kukujyana mukobwa ahita amubwira ati ngira kujyana. Mugende njye hano hari utuntu nkiri kureba gifite ubwoba. Umukobwa ari kwitanga hakuno Air Marshal bamwishe uyu niwe Sky Marshal wundi wari uhari. Ubukundi uyu musore yasize amufungiye muri toilette z'Kigali we. Musore hano tekereze yitonze cyamucanze sinzana ari buvana umuntu. Si ibintu bishoboka bite? Guy that you're looking for. Ubundi umuntu muri gushaka ameze gute? Ako urashyushye. Kuki? Ko mbona uri kubira icyuya urashyushye muko. It's a cold sweat. Icyo cyuri kubira ntago ari icy'ubushyuhe ahubwo ni icy'ubukonje. Bivuze ngo abasirikare b'umubiri wawe bari kurwanya ikintu cyakuzonze. Nanjye nabaga nakomeretse nuko nabaga ameze nishimagura nkora ahantu hose. Njye nagiwe nterwa ibyuma nkaraswa bakangonga uko wabyita kose sibyo? Narashwe inshuro nyinshi nterwa ibyuma barangonga uko wabyita kose muko. Sha nawe uri umuhanga kuba babashije kwishyira mu bakozi b'iyi ndege kuki? This is my job. Cyaka niko kazi kanjye.
ngaho zamura ishati wambaye kijeho ukapfa musore hano Everybody thinks the ghost is a middle-aged man. ese abantu bose bari gutekereza ko umuntu twaje guhiga ghost ari umugabo w'igikwerere mu myaka 30 n'ingahe. Ghost is a what? Like what are you? 16? Kumbe ghost nakana ese ufite imyaka 10 n'ingahe muko? The ghost is a 16-year-old. Kana k'imyaka 16 kagakobwa kweri ni icyagasa wasaze musore. I can engage with this. Jimmy ntago nshaka kubyivanga byo. Jimmy mfite akazi ko gukora. Kirano. Uretse kobwa. Chachi. Gabo twabonye. Sasu gasani. What the hell are you thinking? Cyakuri gukora ibiki. You blow the fuselage and get us all killed. Uskwaru ugiye kutwicisha twese. Send me a few minutes. Gasani. Byiza. You're bleeding. Uri kuva amaraso. Umukobwa. I had an appendectomy. Kobwa. Yeah, with a bullet. Ikibazo mu nda isaso ryakwinjiriye nyine. Do you realize that there are dozens of people on the plane looking? Ese urabizi ko muri indege harimo abantu amagana n'amagana. Right? And I'm the only person that needs you alive. Bashaka kukwica kandi ari we muntu wenyine. I had an appendectomy. Njye mfite ikibazo mu nda rukuntu. Isaso ryakwinjiriye. Realize that there are dozens of people on the plane. Ese urabizi ko ari abantu benshi muri indege bari kugushaka ngo bakwice. Kobwa niwe the ghost baherekare bahiga. Ninje jenye n'ugukina uri muzima. Aho uzundi wari. Urashaka ari uko bigenda? 15 minutes to figure out who you are. Je byamfasha iminota 15 gumenye uri we. Who hired you? Ese ninde yaguhaye akazi? You're clearly not FBI. I mean, look at you. Uko nkurikije uko mbibona ntabwo uri FBI. Nyine. Not even sober. Irebe. Nta nubwo uri sober. Wanasinze. Je kuva muri ibi bintu nibyo nshaka kuva byo. Nta bufasha bwe nkene je nakwitaho. You don't get it. Hano ntabwo byumva muko. No scenario. Hano nta kavuyo nshaka ko kaba. I do not hand you in at the end of this flight. Je ndashaka kuza kugutanga indege maze guparika. That's cute. Ni sawa. You do know I can't just disappear for 10 hours, right? Urabizi ariko ko mu masaha 10 n'ubundi ntaba mbuze. We have security protocols. Ufite amategeko hano mu ndege n'ubundi ntago nabura amasaha 10 yose bataraza kuwumiga nk'umukozi w'indege. I think any of this through. Ese ibyo wigeze ubitekerezaho neza umbwira mbere yo kuvuga ngo uze ngo mfungirane? God damn it. Sikigari wa mugani cyahita kiba ikibazo. This is gonna be so fucking annoying. Ibi bintu bigiye kumbangamira You know I'm gonna be annoying. Aya ninjye ugiye kukubangamira ahubwo. Okay. So. Right. Listen, Isha the ghost. Here's the plan. Umva se Isha the ghost we hano hari umupanga. You're gonna stick with me and keep your head down while I protect you. Ugiye kugumana nanjye ubika umutwe uyoberanye ngiye ngurinde. Who we're up against. Tubanze tumenya abo turwana nabo tuhanganye nabo. Yo. Hari ikindi gitekerezo kizu ufite yego. Lots actually, and they all have one thing in common. They don't include. Bose bafite ikintu ngengira amategeko ngenderaho nabo bafite amategeko bagenderaho. Ariko hari ikintu kimwe cyonyine dushehuri ngo wibimvangamo, Sibyo. Unfortunately, none of those are going to work because ibyo bintu ntago biri buze gukora. My custody. Kubera kuba n'ijye ugufi. I said. Nakubwiye ngo. You need me out there doing flight attendant shit. Urabizi yuko uri buze kunyenera kugira ngo uve muri iyi ndege. Outside your suspicion and risk. Bitari ibyo nimbura barakomeza bakeke. And getting myself killed. Kandi abantu nibakomeza kumbura bashobora kumenya undi we bakanyika. You can't have because you need me alive. Rero ibyo ntiwabasha kubyanganira kuko unyeneye ndi muzima. The ghost yamubonye umusore yamwibone. Why? Unyeneye ndi kwa mugani kucu nkenewe. Honey? Yeah. Shaka bagwa amafaranga ye amafaranga. Iki? No. Yo. Something more fundamental. Wendi kono cyushaka atari amafaranga n'ikindi kintu cy'agaciro. Desperation. Ndikumva ndiguhumurirwa kuba waracanzwe n'ibintu w'isi yaragucanze. Ushobora kuba uri gushaka inzira yakuvana muri ako kajagari uhoraho. I only smell condescension. Kuno umusore with a heavy waft of arrogance that's gonna get us both killed. Icyo ndikumva n'ubwibone n'umwijo gutonyora ufite ugiye gutuma twese batwica agakobwa. Gabanya umwirya ureke ngufashe. Hey. Fine. So. Kuno. I obviously don't trust you. Je ntago nkwizera. But I guess this is the best option. Ariko byibura ndakeka ko ariyo mahitamo nsigaranye yonyine byaka kanya. Arandi mahitamo mfite se. To the pilots. Tujye kuvugana n'abapilote b'indege sasa tugende nari. Okay, nari. Ciao. Hey. Call me Isha the ghost. Kandi ntiwongere kunyita Isha the ghost. Casper. Shaka nkwite ni Casper. We mfite imyaka 25 waci Caritas. Kuki? You're not gonna find a chapter on this in there. Mwana ibyo bintu ntago uri buze kwibona mu gitabo.
dukora iki? Keep this door locked until we land. Mukomeze mufungure urugi mpaka tugeze hasi, mutaza kugira undi muntu mufungura usibye njye. Hanyuma se abakozi bo mu ndege ngiye mbabwiye njye nyine. You don't know which passenger they're looking for. None so mugenzi muri gushaka ntago muzi ukuntu asa, babanze kubabwiza ukuri kose. Biradusaba amasanga yo kujya duparike nk'amasaha 8 niyo asigaye. Okay, ntaribi kugira ngo indege ikaruruka irandinge. Filime witonze baza gufunga indege hano. Ariko kupita indege abapilote baba bari hano. I call in. Amagara wumva ukuntu bimeze mwana. Reboot it. Shano ko zavuye ziri booting nyine ziri booting. Kuno. You know, this might not all be all bad for us. Ibintu bishobora kutubera bibi twese. Sully. Ding ding. Ntabwo ibuka filime ya Sully. The tiny plane on Hudson guy gets a book deal. Wa mujinga aparitse indege akayiparika ku mugezi wa Hudson. And a movie? Ya filime niyo uri kuvuga. Hanks? Baba mwita ngo iki harya Captain Sully Hanks. Yeah. Ko filime bayitarya The Plane kuntu nk'ibyo. Ndumva narayikoze filime y'umusaza uparika indege akayiparika ahantu ku mazi abagenzi bose akabatabara. Hanks. Natwe niko. Royce? Royce bimeze bite? We. Okay. Meze neza. Meze neza. Yeah, no, I'm absolutely fine. Meze neza. From the fact that we're 40,000 feet up in the air with a plane full of hidden... Ariko nimba mutabyibuka turi muri feet ibihumbi nka 40,000 feet ibihumbi nka 40 mu kirere ndege yuzuyemo abicanyi bihishe. Hariya hari umwana w'umukobwa nawe ugira allergie y'ubunyobwa yaransabye ji ya pome nabonaga ameze nk'ugiye kumva n'amaso we umusa urabifite mwana. Got your back. This? Tugiye kumera sawa ibi ndabifite. It's our safe space. Hano niho dufite umutekano. Stairs, check out first class. Ngiye kujya gucunga mu bagenzi bo hejuru. We n'umukobwa biziranyeho nago we bimuvanga mu mwana. Sawa. Show. Wenga agiye kujya kureba mu bagenzi bo hejuru arebe nimba nta bicanyi bari. He needs a coffee. Umugenzi wicaye ku mwanya 8 G akeneye ikawa. 7D needs a wicaye kuri 27 D akeneye ikiringiti. Hanyuma wicaye ku 9 G sinzi ibindi bintu akeneye. Hakuno yagiye gucunga abagenzi. I'll get the coffee. Sanari uwo mugenzi wicaye ku 8 G reka mushyira ikawa. Wewe ujyane ji nari. Hakuno baba batumye niki. Oh no, I'll get the juice. Sareka njyane je. Humeka mwana. We've got this. Humeka mwandi buraza kubikora humeka. Umukobwa twamumenye newe the ghost. Yaje yigize umukozi wo mu ndege. Kobwa niba mushakira iki yaje hano. Twaye tubazana ikaho nyakubahwa. Nakoze namwe murakoze gushima. Hakuno kobwa umukozi wo mu ndege. Which is a bit naughty and Umbe hakuno nawe yaje mwana hejuru. Just rub it in a sort of clockwise motion. So just take your time. Yaje muri you to enjoy. Can I get you anything else? First class. I can do. Hamwe ingagari zicara buretse ariko kuvugana n'ingagari. Bazane champagne cyangwa ikigwegwegwe. Nyene list y'abantu isha yampamagaye. Tuburiwe ariko twese dufite akazi ko gukora n'imburi na FBI n'ibice. A lot of money for first class service. Bano bantu babishyuye amafaranga menshi kugira ngo baze kwicara muri first class tubaye service neza. Rero sinshaka kuza kubavangira sohoka ndaje ngo ibyo ushaka. Diamond Elite. Baba bice muri uriya none wowe ni Diamond Elite. The notorious are giving bad reviews. I don't need that. Za makuru yuko abafatwa nayo baramutse bayatanga ukuntu indege yacu kampani byayizambana bana kakanya. Galet we. Yes. Yego. I'm only gonna ask you this nicely once. Ndikugusaba ibi bintu neza mu mahoro. Hari umukobwa avuye. Please give me the map. Wamfasha kama. Manifesti. Shiri muri ibyo. Hey. Gakobwa kave hano. Chaboy. Buratse. Musare. Oshi waninja. Push. Rasani. Hey. Sigatori mwe ritanga abiri. Gakobwa. Shukunyishana. Ekera umata. To. Buratse. Sana kumutwe. Ndakubwiye ngo rikiro. Kobwa. Fired. Ikiyabe cy'igishinwa. No. Fatishano. Nirabantu. Niramwemeza. Buratse. Napfuye. Buratse. No. Ajugunya. Ininja zirayi. Ininjira zidahada.
fata ishyano rirazifata ayiwe cyewe hakuno zibanye umwe arakanda undi arakaraga kubita ishyano mu birahuri hano cyewe ikirahure mu jisho iyi nayo yarumiwe ikirahure mu jisho tu Yesu Kristo tu hakuno mukobwa musore igana ifuro shimangira ikirahure mu itara ko kanya kiri muri ibyo baramutamika mama we mutamika aka kagabo ndakazi aka kagabo nkazi mu iyo filime kombo ninjabutse kinjabutse fata ikimene cy'icupa hano filime baba bayita ba Podi n'abandi bose bari kurwana ibintu nzayibabwire nya Thailand n'inyibuka fresh ko kamaze kubyiwa kazanyemo n'ubuntu bw'ubutama yambariye vanizi byebe do trades ni byebe by'ibishinwa fata icupa chupa mu ngoto mu ndege chupa muratse mu ndege muratse kimene cy'icupa mu kananwa musore nta mikino sikigariwe tarajya kora akagabano karamufata gira gutyo arabanza zamuka hejuru mukecuru nisi foke nkwereke wa mukecuru w'ingagari twabonye hakuno nata mukecuru rero tugende yewe n'umukozi wo mu ndege agomba kwita ku bakiriya aba basereri byabo atabirimo buretse laptop buretse kirasama bako ku mutwe laptop itizima laptop isizima simukumvisha mbe Windows 7 kabisa sore kirao baramwambara nanone kumbe hakuno mukobwa ukari hano yangana amadolari. Do you happen to know where one can find $100 million in stolen cryptocurrency? Wamfasha ukandangira ahantu miliyoni 100 zibwe mu cryptocurrency y'amafaranga ye ari digital yaba yarabuye ngo bwa nyuma ayo mafaranga hano bayabonye muri Djibouti. Iyo nkuru nanje nigeze kuyisoma. Laundered money, right? Za mafaranga se n'ubundi yari yaravuye mu bintu bitemewe n'amategeko. Ubwo nari kuzinga utuntu sanga iki kigabo cyamumenye. Aba generali bake abo muri Yemen. We certainly did. No, My associates in the Congo were rero ikibabaje bagenzi banjye dukorana bari muri Congo to describe the likeness. babashije kumbwira ngo umuntu watatse akiba ayo mafaranga ukuntu yari ameze. Ikintu cyanangaje sinayi niteguye yuko ari kiraho cyewe umugabo hano agwa kawo Coffee not sitting right. ikawa nagwaye ntago ikuryoye se ryama mu mahoro kumbe hakuno hari undi bari guhondagura arundi hano bari guhondagura to muratse zingi gabo zinga ari umugabo w'umutindi yewe kabakara gapfata arakaca kavuna yitendeka ku ijosi renga kontwari iwe ararikonyora ararigubanya rigubanya byabindi njya mbabwira ngo akaboko iyo kankubise urushyi ngiye ntago mpindura umusaya ngo ukubite na ahubwo ako kaboko mpita nkaca so simple ngiye mpita ngaca n'ubutaha katazagira n'undi gakubita. What the fuck? Sikigari we hakuno sore yarebye hano muri telefone hano
Samsung A12 ukabona phone bwiza kabisa. Geze hano. Anybody hear anything back there? Ikintu uri kumva inyuma ra. Ngwino tugenda ariko washya. Taiwan gang. Iyi gang urayizi. Hari impamvu baba bari kuguhiga igenge maze kurwana nayo. Wasanga. None kubera iki bari kugerageza kunyica bafite n'ifoto y'umusore muri telefone wowe? I don't understand. Kiye ntago mbyumva ariko. Icyo tumva se. Koko. Ntago uzi impamvu bari kugerageza kunyica. Umukobwa ntabyo azi. Bari kwihigira umugabo niwe bashaka kwica. Are they after you? Robbing us. None se kuki we bari kuguhiga ubundi kuki bari kuduhiga wa mugani? Ghost may have blown up an electronics factory in the territory of Masai. Baba yaraturikije nk'uruganda rukora ibyuma bya elektronike muri Masai. Would the ghost do that? Niki cyatumye aruturitsera ni nkaho yakamubwiye ati naturikije aho hantu kuki wabikoze ariko ntibashaka ko kariya gasore kabyumva ko uyu mukobwa ari we Ghost. Child labor. Bakoresha abana mu kazi, bakoresha abana batarageza imyaka. As in slaves? Noneho nta nubwo babakoresha abana babishaka, babakoresha nk'abacakara batanabahemba batanabagaburira. Sawa ibyo uvuga ibyo byose wana. Byose birandeba uyu mukobwa niwe The Ghost. The whole world is glued to their screens all day, not realizing that their cheap phones are made. Isi yose imeze nkaho itari kubibona. From little kids pulling. Mwese mwirwa muscrollinga mu mascreen yanyu mutazi ko kugira ngo izo screen muzigereho baba bakoresha utwana duto twiminjire wako. You have to figure out just how fucked we are. Tugomba kwanza tukumenya ukuntu ibintu byatuzambanye uko biri. Dushake Galaxy. Ubanza uscanninga hakorera. And you, Rory. Rory, wewe wamukinge ngwino. Dead bodies. Ngwino mfashe imirambo. Yeah. Imirambo, ngwino mfashe imirambo nyine. Hakuno sa gutwara imirambo indege abandi bayikora imisuku. Oh my God. Mana yanje. Mafoto yarayohereje. Kubera iki? He said that someone's put a hit on him. Yishe bano bagabo arambwe ngo hari umuntu wamutanze kuri liste nawe ngo yicwe. Wamuteje abicanye. You just put a paranoid psychopath in the mix. Ese twigeze tuzana umusazi muri aka kazi tubimuvangamo mwana. Yo musore ko mbona ari umusazi. Urabizi ko ndege irimo n'abasivili. He has no reason to lie. Nta mpamvu yatuburiya musore ambeshya. Saying he's lying. Ntago mvuze ko akubeshya. I think he's just deranged. Ahubwo yabaye deranje bamuvangiye bamuderanjije. Agasani yavangiwe. Okay. Brunt, no more bullshit. Excuse me. Blunt, nta bundi bugoryi cyane. This shit officially just got out of hand and ibi bintu bitangiye kutuzambana niba utari kubibona wewe ko bituzambana. So I need to know exactly what the fuck we're dealing with here. Nshaka kumenya ngo ninde duhanganye nawe hano. Ebe. Je gufunga ni mabuja watanze itegeko ari umusore ngo ajye mu ndege. Cyiza. When Reyes was in the Secret Service. Reyes agikora muri Secret Service. He was in a detail overseas in Bangkok. Yahawe akazi ko kujya gukorera muri Bangkok. Detached as part of a team to babysit. Agezeyo baje kumuvana kuri timu ajyana na boss agiye kureba agiye kurinda umuntu w'agaciro. Yaragiye kurinda umukozi w'agaciro. Ariko deeply disturbed diplomat. Yari umudiplomate ufite ibibazo wavangiye mu mutwe we. Byari ikibazo umudiplomate yaragiye kurinda. Yari yaravangiye bingana iki? Let's just say that he katuvuge ko had a fetish for beating up young prostitutes. Yakundaga kuryamana n'abakobwa bahawe umace bano bakobwa bigurisha indangamirwa. Yakundaga kujya mu ndangamirwa mugane wa babahungu. Ariko akazi ibyo akora kabikora asa nkaho azibabaza cyane nyine tu. Lucas didn't get the memo and rero Lucas yananiwe kujya byihanganira mu boss we. He snapped. Arangije arigumura. Spectacularly brutal fashion. Afatu mwanzuro uhambe ajya kuri boss arakubita aramwica. Yaramwishe. Okay. Well, fuck that guy though, right? Son of a bitch does. Kigorya ariko ndumva cyari kibikwiriye. Igihumbi ku ijana cyari kibikwiriye ariko. Except his brother is the deputy director of the city. Ikibabaje nuko umuvandimwe w'uwo mugabo uriya musore yari yishe. Yari deputy director wa CIA. Gasani kuki? Has been hunted ever since. Uva icyo gihe yarahizwe. Then
Please tell me, bambwiye how you know so much about him. ubundi musore umuzi ibintu byinshi bingana gutyo gute When all of this went down. njye nawe twarateretanaga byose bijya kuzambuka iki It's tragic. nyine ni ibibazo My career with the agency was on the line, so I gave him icyo up. gihe kariyeri yanjye yari imeze neza mu kigo muri agency ubwo nyine ni CIS Central Intelligence Agency byabaye ngombwa ko umusore mutanga nyine ndamureka boyfriend wawe mwana uramuraburiza naramurabuye ariko Gave him a head start. naramurabuye mu hitangiro ryiza ariko arakiruka Still alive, considering all the hard motherfuckers that have gone after him. ariko aracyari muzima nubwo akirukanka Not returned. It's like the years have turned him into something. bisa nk'imyaka yose yamaze yagize ikindi kintu ahindukamo kitari umuntu se yahindutse ikintu gitandukanye hakuno cyecuru hano rebe What Galet. did you do to Mrs. Nazareth? Mrs. Nazareth wamukorera muhaye imiti imusinziriza muhaye nk'uducupa nyine byari byamucanze kuza kwicarana n'abantu hano muri ekonomi bamutererera iji byari byamucanze hakuno rebe sho dufite ikibazo cyeka komeza inyuma dufite ikibazo kirano What's this? Another factory? Rundi ruganda uturikije se No, another region altogether. I gave him a sedative. ni imiti namuteye He's dead. we yapfuye Yeah, I'm not a doctor, so. ubwo asa namuteye myinshi reka njye ntago ndi umuganga ariko nawe yaraje kumwica Me up, give me a bunch of this shit. I don't know what it is. umuveterineri hari imiti yampaye hano sinzi ngo ni iki morphine ama antibiotique Adrenaline. ama adrenaline How am I supposed to protect you when all of your enemies are trying to kill me and you're out gallivanting? ese ni gute ndaza kukurinda abanzi bawe bari gushaka kunyica You're on the plane killing other passengers. nawe uri kugenda wica abagenzi Asked you to protect me. ntago nigeze ngusaba ngo ndi Coming on, who's killing who? ese bite byanyu ninde uri kwica undi ninde uri kwica undi gare Do us a favor and go out to the galley. wadufasha Check on all the passengers. ugasohoka ukagenda ukareba abagenzi If you come across any, bose ukareba abakiri one bazima looks murderous. ukaza ukatubwira ngo mbonye uyu nguyu asa n'abica so reka njye kubarebera asa Am I n'ari supposed to trust you? gute ngomba kukwizera I don't nkubwije ukuri really give a shit. simbyitayeho nushaka ntunyizere Drain you? I suppose you could try. se ni ngombwa ngo njye kukuzirika ni ngombwa se Problem. dufite ikibazo They have your photo. bafite ifoto yawe uke Who does? bande bayifite Everybody does. buri muntu wese arayifite ha nyagasani buri muntu wese ifoto yawe arayifite ngo iki umusore arikanga aje hano kureba abantu bose bafite ifoto ye nyagasani biramucanga arikanga umuntu wese uri muri iyi ndege afite ifoto ye kandi iyi ndege yuzuyemo abicanyi bose bashaka kopi ku muntu bita Dave Ghost ntibaranamenya ko ari kariya agakobwa umusore wenyine niwe yabimenye rebe bicanyi barahaguruka sasa tangira gusirikiramo hano hakuno do mu ndege ifoto y'umusore bayitanze abicanyi bari muri iyi ndege bose bayibonye bose bari kurebana ariko uwo musore ari hehe ntawe muri kubona umusore yavuye nk'umusazi do ha uretse bizi bose baramushakaho kopi uretse banza teza akavuyo mu ndege teza akavuyo mu ndege banza hakuno bicanyi ni benshi do banza agira gutya indege akavuyo kavutse meze biti hakuno sinzi uretse kagabo kakubise indege yose yuzuye abagenzi yuzuye abagabo kwepa hakurya cyari mu ndege uretse kabako baramufata hakuno bamunigisha ndembo nimba ari ndembo rebe mu kindi gice cy'indege abicanyi bakomeje kuza ari benshi cya kuri gukora ibiki nende kugerageza kukurinda niba menya ko ari wowe uri kundinda biraza gutuma akazi kanjye kikubaka birara umusore wababonye shaho yiturije hano waje arimo yiririmbisha ufite akantu kakirongi hano do nawe afata umuhini undi afata umwirongi
uretse kobwa kiraho nawe bamunigana ipfara umugabo wamumenye ko ari we The Ghost uretse isora cy'izubara gato bamutera icyuma gakobwa nako barakajanye yapu ntoki karazica ntoki kara zica muhini uretse zinga imbobo shawe uca umugongo arawuvuna gusa bamuteye icyuma impyiko barayimennye tarajya kurabona n'ikigabo hano kigabo kimwifungaho kuno kimwifungaho rangisha amandura hano mwitara umukobwa nawe ari kurwana ibyo ari kurwana inkundura ni The Ghost kubita ishyano ibinika ku mutwe cyewe kureba hano abona umukobwa ari kwirwana umukobwa baramwambara kigabo gifata mu gisebe cyewe nshinga munono y'umukobwa za nkweto za nshinga munono kigoryo arabanza kiragutya afata umukandara wo mu ntebe yo mu nteje banza niga ikigabo banza arakiniga hakuno nawe kurura box kurutwe maraso atarukira muri kamera nigana ifuro yica umuntu bicanyi bari kumuhiga bo ni benshi gusa naye baramubazi kiraho bamurasa akantu muretse ari kumwe nanjye abandi bavuye hano nawe akura amenyo nawe turi kumwe abo mwembi turi kumwe murasha akantu ngo umuhumetso. Strip mining company tried to force them off their land in the Rudang Mountains. I brought it back. Abangaba ni abantu birukanwe na kampani yacukuraga amabuye. Kuva icyo gihe tuba inshuti bemera ko bagiye kujya bandinda. Master Liane and her clan. Ni Master Liane n'ubwoko bw'iwabo kuva icyo gihe bemeye ko bazajya bandinda. Okay. Sure. Sawa. Why the fuck not? Kuki batakurinda se wakuna umusore do. Meze nabi. Kwanya intambara to. Ari kuva bamuteye icyuma. Arimo kuva. Hangane mwana. Ebe. Raza kumira saa mwana. Wapi. Mumbeshye ntago ndibuze kumira saa. You're quite fucked, actually. Ariko nanone ntago urembye ntago byazana. Sinzi ikindi navuga mwana. You need to find him somewhere safe. Mwana dushaka ahantu tumujyana afite umutekano. Well, the plane has his photo. Hehe se ko muri indege ahantu bose bafite ifoto ye. Munkurikire. Bamutereye batyo musore. So, explain this to me again. No. You'll be fine. Raza kumera neza mwana. But why is anybody uri kugerageza kukwica? Killing anybody? None se abantu bose ndi kubona mwica. Call down if things get fucked up. Get fucked up. Wewe ukomeza ucunge n'ubundi ibintu bizambye tuduhamagara hano hasi. Urashaka ko bizamba bingana iki se ubundi n'ibyazambye? Funga hakuno. Hey. Sano. Musore baze byibura. Ze bapfuka igikomere. How many ways in? That hat's the one in the front galley. Nani inzira zinjira hano nizingahe hano hantu tu. That's elevator. Si byari hano muri esanseri. Can you lock the elevator? Nayifunga se esanseri. Mfite urufunguzo nari bireka nje kuyifunga. Hakuno. Show. Koba sasa. Hakuno. Ifoto twayibonye. Wendi kubona Ghost wagira ngo numuzimu bano nabifoto barayibonye. Isha Malik the Ghost hakuno. Hey. Ifoto ya Ghost barayibonye. Musore wayisosoka wa musore nawe uri kuri iyi case yayisosoka hano yarari. Banabo bari mu kirere bari mu ndege. Think he got for that book deal then? What now? 30% tops? Mwana urakeka tugendeye ku bitabo biraza kudusaba kugenda bingana iki? Turaza kuzamuka nka 30 n'aba pilote hano. Comms are still down.
nano bituma nawe riracyari hasi. Autopilot's working now. Says Autopilot iri gukora. Right on course. Bivuze ngo tumeze neza twakukire tumeze ikirere. Working. Nabyo bimeze neza. Imbere hari ikirere kimeze neza, hanyuma se kiriya ni ikirere kimeze neza. Cyangwa. Niko. Hakuno baba bari kuganira hakuno. Kobwa nayo hano. Sinzi ibintu ari gusudira, anasudira avana amashyiramo avana amashyiramo. Umusore we do. Jean. What the fuck is going on? Se ni iki kiri kujya mbere muko? Bwiza ukuri, bone tubwizanye ukuri. There are over 200 million abandoned kids in the world. Hano muri isi hari abana basaga miliyoni 200 bagiye baterera. Those kids. Rero nanje nakuze ndumwe muri abo bana. Trafficking ring at 7 and they imyaka 7 naje kugurishwa barancuruza. Passed me around. Bagenda bampererekanya gutyo gutyo hirya hino. You're thinking they soon discovered that I had a different value. Nta numwe uzi ibyo umuntu abatekereza. Nyuma nibwo baje kubona ko mfite agaciro gatandukanye. We worked for warlords and those warlords. Abasirikare bari banshimuse bakoreraga umugabo ukunda guteza intambara ahantu hirya no hino. Corporations. Uwo mugabo nawe afite ibigo byinshi akorera. Ibigo bicukura amabuye y'agaciro. Products, video game consoles and bakeneye ayo mabuye y'agaciro ngo bubake video game consoles zino PlayStation na za Xbox mwirwa mukina amatelefone n'ibiki byose biri guteza intambara mu bihugu sha. Dukomeze. Needed, but they were completely digitally exposed. Rero nubwo babikoraga bari bazi ko satellite z'isi zose ziri kuba. I had skills that were useful to them. Rero nibwo baje kubona ko nari mfite ubushobozi n'ubumenyi bari bakeneye. Bivuze ngo uri umuhaka. Wari ugiye kubaburisha kuri radar. Mwaka cyane ndo umuhaka kabisa. By the end, I could bypass any firewall. Nta firewall cyangwa se system y'ubwirinzi bwa internet nimwe ntabasha kwinjiramo. Any database. Database yari yose nayinjiramo zino companies zikomeye bwirazo. Any drone in the sky. Buri drone yose iri mu kirere nayitegeka ibyikora. Kobwa afite ubwenge pe. I was forced to commit, knew no bounds. Rero naje kugira gute kujya mpatirizwa gukora akazi katagira umupaka bakajya bankoresha ngo nkore ibyaha birimo kwangiza ubuzima bwa benshi. So I escaped and went off the grid. Nibwo naje gucika ndavuga ni nanjye ntari. Decade of my life trying to figure out how to make. Nibwo naje kumara imyaka yanjye hafi 10. That a reality. Ndi gushaka ukuntu nubaka kiriya kintu. Kiri ureba hariya kiriya kibox. Undo some of the damage. Vuga ni wenda kiriya cyazakosora amakosa yose nakoze. Iriya ni intwaro. The most powerful computer in the world. Iriya niyo computer ambere ifite imbaraga kurusha izindi zose zo mu isi. 1000 years. Kuyubaka ubundi byasaba imyaka n'imyaka. Encryption methods. That thing can do it. Cyangwa se kuyubaka byasaba imyaka n'imyaka ndetse kugira ngo yinjire muri system y'abandi byasaba izindi mashini byazisaba igihe kinini. 30 seconds. Ariko iriya yo yabikora mu masegonda 30. Okay? Sounds valuable. Bumva ari agaciro hamba. Computing power of that device is imbaraga iriya device iriya computer bari ifite. Limitless. Ntago zigira umupaka. You asked if it was a weapon. Wambashije ngo nimba ari intwaro cyangwa iki? Iba iri mu biganza bibi. Absolutely. Absolutely. Ni intwaro kandi mbi. Intwaro irimbura. Kuko umuntu yifite yemere guhanura drone runaka, yemere kurasa igisasu kirimbuzi runaka. Consider yourself the right answer. Hanyuma ukabumva se ibiganza byawe irimo ari ibiganza byiza. I can change things. Je cyonze nuko nahindura ibintu by'ibyo ndabizi. Kobwa. I want to stop what happened to me happening to other kids. Jibura ngahagarika ibyabaye ku bandi bana ntibizambeho. Ngahagarika intambara zigenda ziba hirya no hino. Umve. Kobwa the ghost. Ko. Fata ngo biswi sube wirira ngo ibisuguti ube wirira. Ebe hakuno mu ndege ifoto y'umukobwa. Ha! Tayara bicanye nabo barayibonye. Bari bafite ifoto y'umusore, ifoto y'umukobwa nayo barayibonye. Hakuno urebe igarukire ku kigo. As smart as you think. Ntago uri umuhanga nk'uko bikeka mwana. Kuki? You were my first hire. You know why? Niwe muntu nahaye akazi bwa mbere uzi impamvu? Because you and I are the same. Kubera ko nje nawe tumeze kimwe.
Cutthroat. twese dukubita mu cyico Own kids to get ahead. twagurisha abana bacu kugira ngo dukomeze dutere While inama playing both sides. ikibabaje uri gukina impande zombi musore iki bisa nkaho uyu musore ari uri kubyambana mabuja yamumenye. Have forensics run the last 2 weeks of your life where you can just come clean. urizi n'ikindi nagenda nkazana forensic bakagukora iperereza bakazenguruka umubiri wawe bakawushagata ibyumweru 2 kandi ntibagire icyo bakubonamo twese tukabona ibyo dushaka uranyita. Walk with me. ngwino tujyane nkwereke. Closer to Ghost contacted me a week ago. Said she built a device that could disrupt our entire industry. uriya mukobwa yaranyandikiye yaranyimvugishije ibyumweru bishize. Sorry, umuntu w'amakuru yampaye amakuru ibyumweru bishize kuri ya mukobwa yubatse device yashyira systeme yose y'umutekano na systeme y'ubukungu hasi. We made a deal to do an exchange at SFO, but then rero twaje kugirana deal uko nje n'uriya mukobwa turi buze kumvikana tukagira gute tukaza kugurana. can I send a team to inspect? Which one sideways? nahize telefone yiwe mbona iri muri Bangkok nibwo nohereje timu ngo ijye kumuhiga ibintu biza kuzamba. It's a plane filled with dead bodies. ubu rero hari indege yuzuyemo abantu bapfuye ndetse n'abicanyi In San Francisco. igiye guparika muri San Francisco. Fucking good time to get to the point. nicyo gihe ngo urase ku ngingo musore umbwire ku bundi biti. $1 million. umuntu wambaye amakuru yari yanyatse $1,000,000 ni umuntu uri aho nyine. So then I thought, well, if I took out the ghost, ndavuga ni ghost ndamutse mwishyiriye hasi iyo $1,000,000 se naba muhiye iki ko nanjye nayisimba. nanjye nga washakaga iby'agaciro gake bitaguhenze Murder her so you don't have to pay, huh? kugira ngo umwice ntumwishyure. sinumva utangiye kubimenya. iminsi ibiri ishize rero nibwo nafashe ifoto y'uriya mukobwa ngo ni the ghost ishyira kuri dark web kuri ya internet ariko itari imwe mukoresha muri internet buri bigira ibice bibiri. hari dark web hari na web zimukoresha nyine internet isanzwe mukoresha hari na internet buri bayitsimbyemo ikorerwaho ibintu byose bitemewe n'amategeko. every killer trying to collect the ghost bounty took the bait. buri mwicanyi wese rero yashatse gufata aya mafaranga nayo nashyizeho. All of them when their eyes on the wrong prize. bose baragenda batangira guhiga igihe ikintu kitari cyo. icyo nishakiraga ni computer yari yubatse suri ya mukobwa ngo ni ghost. hanyuma Reyes wow. What a psycho, huh? uriya musazi wawe se niwe uvuga. I really did try to handle that one quietly. yagerageje kubikemura mu buryo bworoshye. Kept getting photos of dead people, so rero dukomeza kugenda twakira amafoto y'abantu yishe nanjye ntangira kuyagara usi ikintu nakoze. ifoto ye nibwo nayifashe ndayitanga muri iriya ndege ubu ndakeka yanapfuye. ubu n'ifoto ya ghost imaze kuyiba nawe bagiye kumwica. ndege nimara guparika bose baraba bapfuye twe turagenda twivane iyo device twebwe. Whoever owns that device is a multi-billionaire. ese urabizi ko umuntu ufite iriya device ari billionaire ni umumiliti-billionaire ntabwo aba ari umuntu usanzwe aba afite amafaranga amabiliyoni n'amabiliyoni. iki cyatuma nkwizera. ndakeka kwizera ntabwo ari ibintu biza gutya gusa. You and I are about to be the only 2 people on earth who know about this. njye nawe nitwe bantu babiri bonyine ku isi tuzi by'iyi device. So rero you could turn me in and figure out how to explain this unholy pile of shit you're ushobora kumfungisha nkagenda ngashobora uburyo nsobanura ibi bintu byose or cyangwa se join me ukaza tugakorana njye nawe money than you can ever possibly imagine. tugatunga amafaranga tutigeze dutekereza ko dushobora gutunga kuko nakubwiye. turasa ku ngingo. Deep breath everyone. Let's go. mwese muhumeke muze tugende kujya hano. #whatever the fuck day. abajingu businzi ibyo barimo hano hari abaje muri yoga kubera icyando bose bamaze kuba nk'amapusi pusi nimba ari umukobwa ahita yisubirira ye ahita asubira mu kazi we n'umusore bamaze kubyemeranya uburyo noneho umusore wagambana agatanga amafoto n'ibiki byose iki kigoryi gikorera hano muri Blue Hyper. ndege yaracyakomeje urugendo ngiyo ndege nini bicanyi bamaze kubona ifoto y'agakobwa kirano aho babandi bagiye do. So now you know everything. ubu rero uzi ibintu byose subize wowe urinde kubera icyo uri hano. I guess this is my last shot at redemption. Turning me in redeems you. ndakeka nirwo rushinge rwa nyuma niteye
kugira ngo mbe numve mbatuwe nyine ibyanjye bibe birangiye ngiye mbe nkemuranye n'ibibazo nari mfite. Ninga utanga uri muzima ngiye ntawe uzongera kunkurikirana ndaba mbohotse. Free. Uraba ubohotse? Free to do what? Hanyuma se nubohoka ukora iki? Andabura ukora iki numara kubohoka? Isha bose bamaze kuza hejuru, hasi ho byamaze kuzamba. Mwana barabizi kurimo aho hasi, bari gushaka inzira ibinjizamo, kandi niwe baje guhiga kuko n'ifoto yawe barayifite. Gasani hakuno bigabo hakuno by'ibyicanye ifoto y'umukobwa byamaze kuyibona jano byaka kanya. Sinzi mwana ntago turi buze kurokoka hano n'ubundi turafunge turapisa. Ngomba kuzamuka hejuru nkajya guhangana nabo, niko kwiyahura mwana. Nintazamuka n'ubundi turaza. Ubu bamaze kumenya igipimo cyanyaco ni njyewe. We ntago bakiri kuguhiga mwana. Banza ahubwo unyure mu mizigo wabona hari ikintu twakoreshamo nk'intwari ibindi bubiretse. Kureba hano ini intambara yanjye mwana, nta wundi muntu nshaka kayivangamo. Iyi ni adrenaline harya. Yego niko muganga yambwiye veterineri. Urasukayo sukayo ari imiti izina bito bicanyi hakuno. Ni benshi baje guca umuryango hano. Shira gutya batano n'imbaraga yuyuzo twatuntu bagendana bari kurira imisozi y'uruburo. Killbox aba bagingo baba setting ahantu mbice. Economy cabini imeze nk'akabox, ngaturutse imbere ndagaturuka inyuma. Tukabikora neza baba barimo hagati tukabakubitiramo hagati. Ikigoryi cyanyuma cyangira mu nzira dore umusore do iginga ndabica. Angwe yakantu ka boosting adrenaline. Adrenaline ni imisemburo baba umuntu ku buryo yazamutse. Basore mujya mubomora murabiza adrenaline mwamunyumva ibyari byo byose. Iriya misemburo ituma mugira n'iki byo. Nari bireka twe duce kuri essence imwe muce. Cyenda cyane namwe ya. You go nowhere. We nta uri buce. You stay right here. Uraguma hano? Yes. Yego. Wacha. Yes. Yego. I'm not sitting down here while you all die for me. Nje nako gumano ngo mwese muje kumpfira. To. Sura vayo. Ko. I need you alive. Chengu chene uri muzima. Nanyumva? Right. Okay. So. We all need you alive. Twese tugukeneye uri muzima muko. Yano. Are you high? Ako uri high zagukomi. I feel great. Ndumva ndenze ngewe. Do. Maze kunywa ya misemburo ya adrenaline. Kura hano do. Kumbe ari akandi ka Pablo bisanga babonje akapa nyuma do. Told Venom. Maze kunywa uburozi bw'igikeri. Very powerful. Kandi waba ufite imbaraga zidasanzwe do. Beti noneho beti kabisa. Nereza nkwereke utuntu ngiye kwikorera. Reka ibi tubikore. Let's fucking do this. Kibi tubikore. Hakuno bavayo kumba bandi barinda kumena hano. Bandi barinda kumena hano mu ndege ibintu byazambye. Ndege ibintu byazambye. Bicanye barimo basirikira hano. Ndege. Dusura do. Kumbe aruri mazunguza umugozi hano. Bwa bukobwa butatu ngo bushinzwe kurinda The Ghost. Baturukanye kuva cyara. Do. Kwica umuntu. Utamo mwica. Bari hano. Inaye. Do. Kirara. Kiri haiza gikoma gududu. Tori bifuri. Do. Aho gutaminiga nanje ndindi. Zibera umusikama. Kigoryi hakuno. Buratse. Bakobwa nabo. Rwanyi nziza. Nukwana bafite udusura twiza ukagira ngo dukobwa natwo n'utwicanye. Yunazamuka hejuru. Wari hayi zamukomagudo. Ari igifuri. Ewe zatawe.
ndimo ndumva Nyabugogo imvura iri kugwa, Nyabugogo imvura iri kugwa. Umpa imvura. Ibintu baba banyoye. Umpa imvura. Ewana ndi kwa Bobu. Bobu ndi kwa Bobu. Bobu uhese. Ndi kwa Bobu do. Kera hano mu ndege yuzuyemo akavuyo ndapfuye. Hey! Hakuno uko irebera udukobwa atangira kubona udukobwa n'udushinwa. Ataya kona nimba mujya muri filime zicinwa zanyongaga Ewana tu. Dore hayi zamukomaguye. Zamuko ari igifuri kimwe cya danje. Ariko nara agakobwa kari hano bafite amaso do. Kuri hano agakobwa. Behold, for you are in the presence of an apex predator. Wihagaye gatoya mu nyamanzwa zose uzize impigi nje banyita pantera. Pantera ubundi ni nk'igisama. Cyangwa se igicucu cy'urupfu kikuziye. Ari kumureba ari hayi sha, dore ukuntu ari kumureba. Ari hayi. Cenje kugeza ku muzimu. Yehehe. Insingano ziribana. Nimba ari insinga nimba ari iki? Ukinga ariko. Ari hayi sha. Abone yari kwaka amatara mu mutwe. Dore igifurido. Yehehe. Kumbe na amaraso kimukubisa agashoka mu mutwe do. Na amaraso. Gasani. Ari hayi ko hayi nanyweye noneho. Mbona za nkomaguye za ntimbaguye. Buratse. Wegenda mwari. Tangira kwiyumvira akaririmbo ka Romeo na Juliette do. Ewana. Ari hayi shaw. Bamufungira nari wowe guma maho ngaho. Ura n'ikigabano. Ura n'ikigabo. Sore. Sinzi ariko filime yabaye filime. Nambara yabereye mu ndege nagisanzwe. Chapu. Bega bakobwa. So. Dara kaguru ndara kipasa. Ahitaga konyora. Ayiwe. Sore baramufata. Fungurira uyu uyakubita uyu. Subiramo. Hakuno aba baco indege bifite ibice byinshi, bifite deke nyinshi. Hakuno cyano waserera mu ndege. Dante ino tujye mu kazi amukinga. Ino tujye mu kazi Dante kandi bicenye. Yes ndamubonye ngo ino tugende yari yashyizeho agasinzirizo. Hakuno. Hey. Nebe sinzi ariko Debe Faya gakobwa ka mbere baragaha muri twa dukobwa twarindaga The Ghost. Gakobwa ka mbere baragahaye amasasu mu ndege yapu. Hey. Tabaru yarasa mwene wabo. Uyewe hayi nimba zimushizemo. Kumva uko bakarashe barashikira urakindege iri mu kirere. Dore pressure isokana uwa mbere. Nyagasani pressure mu ndege. Cabin pressure turayibuze over. Hakuno. Iki gitabo wakigorye hano indege akiva mu bitabo. Ni copilot hano yifitiye zagara nyinshi. Mundeke rwaserera zabaye rwaserera. Hakuno iki ni cya kindi cyari kimaze kubarasa. Genda wakagiye wanzwe. Genda. Nawe hano yapu. Yifatano. Nawe Simba Kigali we Fatano Kigorya gisorana n'intebe. Agisorana n'intebe. Fiti ibihumbi 12, fiti ibihumbi 9 bari kumanura indege yabaye indege
indege bayivane mu kirere cyo hejuru bayimanure hasi. Yapu bayigejeje hasi, bayimanuye hasi. Utumburuke bwo hejuru ho bureshita yangiza ibintu byose, indege ipfa kwinjiramo umuyaga muke cyane. Rebe hakuno hakuno Gana ntago ndi guhumeka gukora ibiki mwana cyenyene kujya gushaka kuka hanze sibakubwiye funguye hano baramwambara funguye hano baramwambara yapu hakuno bandi bicanyi bane fryer yapu nasa fryer sirikira mu ndege pilote mu jisho yapu n'uyu naye bamutama mwana Musa turapfuye ni ibyicanyi by'ibigoryi hano nawe hano igikomere baroge baragitoneka kiri kuva bundi bushya ndapfuye gasani bamufungurira hejuru iriya. Bagenzi mwese mwihangana mu cyimbo cya Mako Airlines ndagira ngo mbashimire shimira abantu bose bari muri iyi ndege batigeze bagerageza kunyica n'abandi mwese mugiye kubikugerageza kunyica. Kobwa vayo kobwa naye ni umusazi kagakobwa nako ni agasazi to musore fata ngutemo mujugunyira urukezo aha kanze nkwereka ibintu ugiye kubakorera. Ari hayi to banzaraza bakurutugu hakuno ciao kumbe hano yapu satura urutugu ararubaga satura umuntu mo kabiri gasani mugabo n'umusazi kabaka mukubitishije ahita gaca bya bindi nababwiraga rero njya babwira ngo bimwe Yesu yavuze ngo umuntu nagukubita urushyi n'akaboko k'iburyo ngo ujye utega n'umusaya w'ibumoso cyemi tagaca do kubita igipfunsi ahita gaca oyo ramenyera ahita gaca hakuno barica you nawe barica fata urukezo munda amarabara yasatura filime witonze gake bucece mu gace ibigabo hakuno arabibona neza tuje ari pose hakuno abamama mu ndege batangira guhungisha abana agakobwa hano ko sasu faya kurasi yaramwitangiye undi nawe yaramwitangiye barabamaze bakobwa batatu ngo bari bashinzwe kumurinda fana mu mupano rimwe mu jisho barabahaye bose hari ucyohereza urukezo mu bantu bimeze sawa turi kumwe muraho fata urukezo andi bavuye hano Someone killed the pilot. hari umuntu wishe ba pilote kandi nibi bigoryi bivuye kubica bari hano right there igiye kubiri hano ndabizi ngewe amasegonda 5 4 3 2 1 imwe isegonda rimwe ni indege bari kuvuga bari ku kibuga cy'indege indege yagombaga guparika San Francisco rebano indege barayibura supposed to be right there indege akaba yari hari ariko nge sinzi but it was right bayibuza ariko yari hariya supposed to indege akaba yari hari wabona ari iki wenda indege arayibuze yayireba agahita yibura kuri telefone ye sikigari we
Shoot Robinson. Robinson nzamurasa. Bahita bamwica. Umugore nta mikino. Abaje hano. Bicanyi barabacogoje. Abicanyi barabacogoje mu ndege yari hano. Telefone sikigariwe. Sikigariwe. Mama ge arananiwe sha yarwanya intambara. Hey, what's up? Tumeze bite Lucas? Niki kiri kujya mbere? Indege iri hehe? Simbizi. We're in the sky. Icyanze nuko turi mu kirere wanjye. Indege iri mu kirere turayitwaye. Are you okay? Meze neza? You sound weird. Ko ndi kumva uvuga bidasanzwe. No. Yeah. No, I'm definitely not okay. Shanago meze neza kabisa. Haven't been for some time. I know, and I am sorry. Ndabizi mwana, ndabizi mbabarire. Promised that I would fix that. Nakubwenga ibidaza kubikemura. Our deal was contingent upon you. Ariko deal yacu nawe urayizi ukunzanira The Ghost ibindi nyuma. Hold up your end. Uraza kwirinda deal yawe twumvikanye kugira ngo ngwanagure ibya yego. No. Aya, wapi? I'm not gonna be able to do that. Ntago ndi bubikore. Ntabyo ndi bukore. Ntabyo ndi bukore. Well, I am still willing to honor our agreement. Jena n'ubu ndakifuza kuzuza ibyo twari twumvikanye nyine. Tie up one loose end. Ikibazo nuko numva ku ruhande rumwe bitangiye. Rero gerageza wibuke. Did you see a device? Wigeze ubona device? Looked like a... Isa nkaho wenda. Like a neural net? It was maybe connected to the plane's mainframe? Si cya ki device se nabonye ubwo gicometse kuri board y'indege. Gicomekanye n'indege. Cyane iyo ngiyo kabisa. Something that could expose your whole supply chain. Area device ndabizi kare yaguteza abantu ikagaragaza ibyo ugenda ukora byose. The fact that you use child labor in your factories? N'uburyo mugenda mukoresha abana b'inzira karengane mu nganda zanyu. Babarire. Slave labor. Nako n'abana mukoresha mwara baguze mubakoresha nk'abacakara nta no kubahemba. The world? Isi yose ibimenye. Like that? Do you have it or not? Your device urifite cyangwa ntayo ufite? No. Wapi ntayo mfite? I haven't seen anything like that. Aka niyo nigeze mbona ndakuyamye nshingukaho. Kiramukatira. Kuri yarababa kikorye. Dumb son of a... Wanyana yimbwa wenda kwica. You just threw away your fucking life. Ubuzima bwawe urabushuguye. Reaching more power than I ever did at the agency. Urabizi ko mfite imbaraga ziruta izo nigeze ngira nkikora muri agency. Aka kanya rero aramukuba. We have to find a manual. Figure out how to land this. Dubanze dushaka ko ni indege. Tuza kuyiparika. Ndakeka nabikora. I did take a flight class once. Nigeze kwiga gutwara indege bwari. Pilots weren't flying the plane. Iyi ndege ntago abapiloti aribo bayitwaye winshyushya nawe. Ush. Oh. We're not landing in San Francisco, are we? Bivuze ngo indege ntago turi buyiparike muri San Francisco. Reka habe na gatoya. Okay. Kuva igihe indege agende bari bazi ko igiye San Francisco umukobwa yayihinduye. Yayihinduye do. Lucas. Lucas Hayes. Urakoze mwana. You're a good man. Uri umugabo mwiza. Ugiye gutabara benshi. Sawa. Hakuno. Iki? You're gonna ruin this by being sentimental. Nane ugiye kwangiza ibi bintu gutangiye kubivangamo amarangamutima. Fine. Sawa. No help at all. That's more like it. Hakuno. Shameze nabi yacutse. Isha the Ghost umukobwa. Me too. Nawe wantabaye mwana. Nawe wantabaye mwana. Baby. Hakuno. Byarabaye. Byarabaye. Lucas we. Lucas sinzireho gato. Kangukiramo. Undi gusinzira buza amaraso menshi kuriya ntago bikunda uhita upfa iyo urebye nabi tugendera ko. Kiretse bahise bagutera andi maraso. Lucas yagiye gukanguka hano. Bana mupfutse.
Kigali we kangutse arano ni kwayo ni kwa muganga ariko hasenyutse yebe Lucas Hayes Lucas hano yumva amasasu ari muri serum amasasu hakurya yapu shiraho bari bamurosha ha abana ni mubacisha inyuma mugende bukomeza Mana ishimwe ko akangutse kaga ko kikiri kuja mbere amakuru meza nago apfuye amakuru mabi ni naga kazi turakarangiza ariko koko mwangirimu koko mwamya ko na filime yacu ari uko igenze bayitaga Fight or Flight ye banyitaga Heza banyita Simba Bad Boy Winner kutse ushaka kwamamaza nimero yanjye ni 078 022 4403 kanze dukomeze n'izindi filime abonema ni kuri website yitwa gasobanefilms.com 7 ku kwezi 4 ku cyumweru n'ibihumbi 20 muri VIP ya kanze Okay, ibitekereza ko wifuza gutura muri Canada ukanahakorera ugatekereza kujya gutura muri Poland, Ubufaransa, Germany n'ibindi bihugu byinshi ku mugabane w'Uburayi. Utekereza kwiga mu Bushinwa wenda ukaba wajya gufata bachelor's degree muri kaminuza kugira ngo urangize amasomo yawe. Igisubizo cyabonetse. Sony Education ahantu itandukaniye n'izindi company nuko igiye ifite ibyicaro muri ibyo bihugu byose. Niba ugiyeyo barakwakira kandi mu byumweru 9 gusa umaze kubona work permit. Dufite ubuhamya, dufite abantu benshi twohereje bameze neza. Muze mutugari muri Sony Education ubundi uzende witurire muri Canada ubone work permit mu kitarenze byumweru 9 witurire muri Poland ubone visa ya Schengen uzenguruka Uburayi bwose Germany, France n'ibindi bihugu byose muri Schengen ubone work permit mu kitarenze byumweru 8. Duhamagaye kuri izo nimero ubundi tugufashe ku giciro gito akandi karusho wishyura nyuma umaze kubona ibyangombwa uri indege murakaza neza ciao